720 be line no tum ma also so the bon kranta mu nsema ba bedru no utimi kyerɛkyerɛ wadwen de fa ho e ma remfi sɛ obɛtro number na na bobo number no dia to phone so 0598 994 994 0598 994 994 Vodafone na Telecel is 05020570003 Shannon so every Monday to Friday bia e kofa the bon kranta mu nsem no ba 720 pepepe na edem enti ema remfi yanko ne Reverend Marshall Manu Kudom Apostolic Church enche bia na okwa ahomgye mu nanso so odaso eho eye nyame adwuma wa ahoma so semanum yakofa ya futu semna ba Reverend nyame asum dwen kan anka so na mo te sai wa dwum nyame adom ye ho ye na mo nso ye Adwumawura yenso Kristo adom ye ho ye pa jo ye den nyame ase aha semanum enedien na ode mayen anopei le danse yamon pai ela dia da was se ode enenso ateyen sonko na ya ka tasifo ye fra mu bi dai ya sori ya nyame Sompa FM de also ye mo ya sori ya na ntwe kwati onye bibi nti pasem ya putu sem no e bom paya no prince se obekasa kire ya fofum ya twene ni peduane ya nkra an pay ya ye huma duane edikan adi e hohum an sana ya tumeti ya na mo e wonne de djuma je nyina ni aye nyi shira no pay so shira djuma ye fo awo Sompa FM na nye tie fo nyina e wo Yesu Kristo de mo ti amen amen ana pay so na da se kwanya konse tisem ana pay so radio CC de manemba pasa kwanya so na leche u bibiara no pay o tie Sompa afidie ba bi ekudubia anano matran koja nya hema fo wum nyina chebia no pay ana pay tie Sompa fo nyina wana over time chi radio magi e koso sabi awoka ya no be na otwumi ni na ko jema ho me no Michelle kwa consultations so for women and GPCC for members ne apostolic mania safina jidi for nyina ano pa ya simiti abadi dia maye no make safa oyonko ho ayonko fa evo eye friendship and say Adam for and Watson and America ano pa yi esinkancho konkumu na asem no yibenya afi samware nwoma etosimbi no etia yidumiensa kansil ba kono Vile kusidu na ene tia na magna church na makakra bi mu bo simenu a wodi amame no that's Samuel mu maito simbienu etedu miensa ba kon ekosidu na no wose na ye akire no na David eba Solomon ewoni apa pese bi a idin edit 90.7 FM na David ba amon epeno na amon nearby tama nti na ho hia no ma no yare na wo yo babunu na eye amon den se obeye no bibie na amon ewo adamfo bi a wo friend Jonathan David nia esimomba na Jonathan eye onitifo se no kachire no se adan tina wo oheneba emu wo fon seye da nti enana oheneba na wo fon seye da no payi orenka enkyere me na amoka kyere no se meteminia afsalonia pa sama na Yonadab ka kyere no se koda wo mpaso wo petia FM na se woja behwewo a ka kyere no se ma minia tama emra emema me aduane na onye aduane no manim nso na minhu na minnu ne nsem ena amon kodae wo boapa yare na ofina no bete no amon ka kyerɛ ɔhene no sɛ ma minia tama emra emeye tatre mienu manim na minni no ne nsem na David sumama okɔ tama nkyɛn ifie sɛ kowunia amon fie na koyɛ aduane man na makonia amon fie
na ono de odaho na ofa more afete na oyo tatere nanim na ochi tatere no na otu na otu ye echi dadeso na ohwie no nanim enso na wampe nyina ye tie sompa monkanse ma nipa nyina efiri ne ho efiri di na nipa no nyina efiri ne ho efiri di na amonka kire tamase fadia no bra piem na minni no wonsam na tama efa tatere a oyo no edi koma nini amon pia enumu na odere manu se onye no oso nimu na kakire no se bra dada minjan minia na okakire no se debi minia mremiase na wonyo sa Israel mu eni ajeje fisem yi na medie ehimpo na mede mahukura bepro na wode obaye se Israel mu jeje fie nbi na afi ene ohene kasa na orin famine kameo na so wa mpete utie no na 90.7 FM na no nti bre no ase na one no dai ade na yesu ade afriha adamfo aya de a eho ehia pa se adamfo eyi bi akoye efiri o se bi a wonko a oti wodin adamfo nso aya ne a otufo adamfo ye ne a otwekere yire adamfo ye ne a wone ne cha adwene nti ye behwa adamfo a idi kan e wasasi so ne woni pan Yakobon ele di ka fa adamfo a oye adam anu Yakobon di ka ne fa adamfo wadamfo fo no mu ye den ko sen ponse Yakobon ne ma obo yi nyina no ya wone na fa adamfo a oni adam no na odi ne ma ma no tutu din na ototo ne ma ni nyina din asese o wa do shi mu kase e wona adamfo no mu ankodu da bi na ode oni papa ko kan ho a oye na okoya no bona manesa a oba ya ne a me onko pa yem papa kan kire me ne se dua isi mfire tuni hedie ma yem pa yen san kan ya ba kan nyina yidi anche na 10 person be mu a wono so be fa wa adamfo a one Satan na afi oma adamfa na da woni pa no Yakobon tem no SA efrise oyi ni tima dwena sem eka kire na adamfo no mara odada no adamfo ade anka hohia ka bonipa se nka wonipa edan obi bo obi akwa obi sa na nka etie enso ye wadamfo bia okun ye wonipa bi sabre ba bia wo moda no ena madamfo so obi awade egu ejina damfo so obi the prison kanya kona ne dabre ena madamfo so obi adwuma nyina ye tie sompa obi ehie wo bi ankaneta no so se wo adamfo so enam saade wenti akristo fo bebre so ahia se na madamfo so manya masem disusu matre ni person si wo kunani mudia kama tetefe aso tunhoma atini mu no wonim anka obi ni nua ba otimi agada no ma one ne tunya koda abra bible no so aka kire yan say no men kan ya one ni nua ba beda no men kan ya one na ja yiri beda no men kan ya sembebre ne wom ono wan ni mete adi we ye ne no Yakobon aka ne da wo twere krunkrum ma ye no me asem enso bo modin atimi dada no wa se ebe ya oni ni nua ba ebe timi ada amana yeyi no kwatem adam fufa bebre edi nipa bebre akoti bia bi mu a 90.7 FM nipa no saya ba biewa anko benu no ho anko nipa no sa ba biewa anko be sua bi bia firi mu nanso akachi we ho hwe a ya ebe yeyi adam fufa edi ya bia o how o hia o su o woni dia ma bebre aba tutu nipa ase nipa ya mbibia enye enu ntie do bi o se kire me wadamfo na menkire usuban lemom ka adamfo ba na mekamfo no de na kire na adamfo mekamfo no de na kire no ye adamfo a onti wasem na onkan kire ubi ese ye ubi o ha e friend jam kedie o de wonim sa asem na ato
Oba betechire wo we obeboa oboa. Ebi kura obehwe wo ntuom na de yakọ. Okay. Oh yeah. Timre Canada bonchen. Yeni am ya no ibre wo ha. Ye mama bi wo na oba be wo. Sompa FM. Ye mo ehhye no. It say, "Hey, me be we ko fo be ba me de mu madam ko be ba." Oba nya bebre nya nsra no wo be sra keke. Oba sha ho bo ama bo am ho amede wo ye. Okwa ni fa ti masi ko sha ye. E bia ne bakrata. Eni ma bebre. Madam fo me kam fo na chero na de. Ye boni din ansa na ye wono. Ni din of futufo on Yesu Kristo. Se otufo a futu papa. Enya ne a among every two obi no bia. Okay. Enya ne a obi di two ne bia no bia. Reverend Yebreninti. Mo aya damfo mo adamfo. Lepa me kamfo Yesu Kristo mawo. Se on kan wasem nkyere no na obi nti. On kan wasem nkyere no na nkwa abonten. Fa no yonko na ho beto. Fa no yonko obinya sumdwe. Fa no yonko enhyira be yawde. Fa no yonko na be akusi awie. Ana pe yehu enhyira obi biara. Bia afidi ekodu bia. E bom paye. Era wasi yankopona no pe udoye na udoye ma no boroso. Na eno nti o ka kire yense de se obi de ne kra beto ho amani nua te sa Yesu Kristo a wo do ye nkuto na wo tin de wo kra to ho ma ye kusi awie oyonko mu yonko ne wo na pa isi obi yura ko obi nya rechichira na makamfo wa mai nya wo de ne beto so no awari yu ho de chira no wo mpa ya no pa ni nya wo ha wa ma ni bi da obi so a bra wasem ya kuntumi na ho de wo mu no enye wo ma ho senkyere ne na afi eni onyam dia Shira Sompa FM na ipina na ensi wonje o Yesu Kristo dinti. Amen. Amen. Reverend Marshall Manu Kudom anope Sompa yenso ya dase pa. Yo. Yenina ye tie Sompa. Okay, enti Reverend Maxwell Manu Kudom apostolic osofo retired. Enche bia no kwa hujim nanso ogusu aye nyame adwuma ono na ekoti futusem enano pay efri ne hono na yenkoye ne yenkoje nka bonsema yensa aka enso so emfamra no echi no yebekọ na yakofa nsia kasebo ewo Sompa 106.5 ede abramo. Ada ohwe asra na apono no so a ene ye adaduonu na enwotwe mfie empem mienu achi aduonu num emu anopen kai bosama hodo amode abeja ye nie midin ede owo ahene echampon enkai bono de edikan sede awunim dada no eye ewo adwasuo na ye kro Queen V wo eye wo papapa saa woi o pebi edi udwuma odi aye waduro ana waduane a eno de eye wo krogen ohaw bia ni akire enti so obeto wo de a menhwe enchen ba bia adwasuo no a aban age atomo se eho na obi atimi to ewo eye Queen V ewo obu ne leta baako nanso open doduo mu ankre mu gallon mu obenya ni nyina ede amaw Queen V ba ye wama ewo adwadie aya akono sesei kuro bia a wote so se ope wo a omforo ka akora na wanya bi ode ane se frɛ Queen V anopei 0244 361008 unya frɛ Queen V pe baabi a wo abro so okra donhwere baako owo ebeba abeka wonsa Adom Dandi Natural Herbal Clinic we ba ye no kwasem eboa manfo pa nipa do di ho adanse wode nro papa nso na abadwa so Dandi Plus ema onipadua no nya ahoden na ako atia nyadewa Dandi Plus mixture ema unya moja dodo pepepe uhia ne nipadua no emu emmoro so eso nte Dandi Multi Mixture
eno nso eye ahoname yaw aduro waye adwuma bre kankan sisi yade ni nyina beko ama ho ato Dandy Herbal Mixture nso eboa ma moja no di afurusane kama ewo nipadua no mu Dandy antibacteria ekutia emwawamoawa ede nyadewa eba tituru yade a yafa no emma ene emema ena ayemu ede ni nyina eba na etu ase nye no nko wo ma sign the Dandy Plus drink aba eno no de eprapra nipadua no mu eyi emufi nyina ekotugu abonten de a obedwonso de abete wo se fifire ana se de a wodebekọ agyanan ni nyina ebe prapra fi na firi nipadua no mu ama oni padua na nya ahoden sipie sita Dandy capsules enso etumi bibite se sisi yade stroke yade mrebom yade hepatitis no B ni C mema yade prostrate mujaboroso asichire yade ene nyadewa etete saa Adom Dandy Natural Herbal Clinic ewo techima kenten taxi rank Grace Hospital kwan no so Nkoranza nso wo mo ben health center no woye adwuma juada kopem memeneda anopa no wotwe kopem anwumre no nsia Dr. Tenase juada ne benada bia etie nkrofo yade na wachire ano aduro eno watodin se consultation fra wo mo 0341 08573 ya atade no ubenya ne awpe bia ema ne mema de mpanini mofra esoro ne form paboa ka ho okwa ubenya bi na one collection san gina ho bi esa wode oba na wabo wamane na na maba dress me obehwe se de oni padua no sitie ayi ho ntade kama ede amawo afei oye customization t-shirt no asore de ayi de adwuma sua for de bank for de ankra de jesi na wato na pese atwire udin gu akire na one collection ebe ne nyina ede amawo Nkoranza runabout no so ha oben MPP office ana baby a woto dame no ubetimi afre 053 266 3264 Race and Co Ghana Limited womo ye akuafo adamfo Race and Co eguso a ofrefre yen se wode enupana badwaso Nomax 150SC eye edura ekum emwawamoawa womo se watermelon ne eye amango no afi esana ewe aburo eno ekum ni nyina unya bia ebebo papa na wadua aburo no nso a eye yade abam anase ewura abamu kankan wura na ne edente se esre eton enomaduane China rice kuntukete ene ne ekeka ho etesa no wura bia na ne edene no aba waburo emu no odi promise ena ebekum atu ase kojo afei odi fertilizer papa badwaso a eya asase ye foliar fertilizer eya asase ye papa asase bia ebeye ne ye ama watimi de adua wonobaye na se eya asase ne ye wie na ewura ose na ne eden ebamu a ye de glycol ena epam ewura no ede free ho enom tumnikana ko dependable God Agro ewobusua Captain Agro ewotechimandwam Ajaku Farms ewotechiman Kenmat Agro ewodroman kese ena WAF Agro Shop biamu ubenya Race and Co Ghana Limited womo enema ato ewo ho fra womo adwadie kwan so 050 980 5621 Race and Co Ghana Limited ekuafo moyonko pa enie ente mohwehwe na chi akwan na mone no entu anamonwa ebetumi aboawo enche ye ya ahobona yafa no nsia kasebo yewie kasebo na da ubonkrata mu nsem beto aso ya bobo da ubonkrata mu nsem no so ewo Sompa 106.5 FM ewia ya beba Sompa 90.7 ya ba bibia Sompa 0598994994 na nsama eba da ubonkrata ni animu no waba abekere wadwen ewo ho midin ede owo ahene echampon yeda mu nyina ase Adea Akye Abia eto aso
Eje ko mi mo adwuma. Adwuma da se mu. Na da na wo nko ade akua wo ye de bia na wo hehia potɔ ho. De bia wo no ba ya kose na wo hawo ne se. Eye bibi, se masase no musade na asom. Ada da bia na mfudie na aye basa ya. Da bia metwem ewo fom ho na wo fo eniama ekoso na wo fulie enyi promprom na wo se kikini se. Wa show. Oho wo ni wa kese ensu ehu hwe. Eni da so liquid fertilizer na me dem die mfudie nyina o. Eni da so liquid fertilizer eye dra. Me ne wo enterprise akofade aba na ebua kuafo ankasa. Wo de peto no ba so ebua mani nyini from na eye soche eno kwa ni edra ebua ma no ba eba kese e ma ne yese oba wa wodi adaduanan eye soche na oye akono ankasa. Ne wo hia eni se obenya spray machine na wabu eni da so liquid fertilizer 120 ml eni na fe wodi nsuogu a amafidie no aye eno ano no na odi apete ono ba no so ebre afiase efifiri na watwemie no atri na wasanso abo adura ni eye organic into a how bia eni atri atema ena kyerɛ me de wo mu wa wonu machi anya yura kwan behu won e wo Kumase Junction woni Angola ene di enhwanim e won Nkoranza so benya bia to Apia Agrochemicals e wo Lordina Road no travel line na se wo City of God Agrochemicals any asieye wo new market ne edi ani mo hwe anase Francis Terrier Agrochemicals asue ni bia obenya bia to wo do ni kire busunya so dependable agrochemicals obetimi afray 0558 006090 and 0504 152 556 and the so liquid fertilizer ekriafo ni da so Yama munyina muache Adamu ase ahase nom eya Sompa 106.5 FM anopa no nsia brem kase no ena ebra so say yetena se tutu na strani abasa edema wo ensemi kai se etwa ne ho edefa asante mantem Sompa 93.1 FM afe ayiko 100.9 FM wodwani chrem watakra dia eya Sompa 103.3 FM takwa eya 101.1 FM 98.9 FM ekramo ewosunyane afe Sompa Techiman 101.1 FM Sompa 90.7 Nkoranza wanomso ekramo ebi enadoma Sompa 101.3 FM Facebook ni live wo eya Sompa FM live ana Sompa 106.5 FM Accra YouTube no se dijuma Sompa FM live www.sompaonline.com semno ye krukra dia kogu obede makosanim ne kenka wo de efefri wotie bi fefri ho ensemwa enne akwakoye fiada match boso de to so aduonu nwotwe ye de eba besomo no de edi muntintin mani bi ene se Supreme Court wakasa ede eda wo betena se ama injunction bi a wo bi de akoto eye obi so ewo ho no ye de munsem eba beto amo nano ayeye dia Yewura Interior Minister de koma adum wonuma wone ma hye ya wanye no se ne mfiri ne ho na ne mpanimfo akasa ho ene na monframa musefo magudia ya wotu ne nketuwa mu wone kwan so no aban no editabo no eba beto so panyipa bi akasa de afa ho ECG wo mo container bi ayese ayira mpanimfo akwakohunu wo mo hunu no wo hen asante matem kropom wani ya sabia kese ya okofo noche ebeto dwase enso ho akwatwe ede ama wonom ye ne empanyufo twetwe nkomode afa ho sada na akuyafo bi nso tia se wo mo nsase ya akodi nsenseme enti wonom eka bi ebam wo mo mrem Kasiei ebeye woda na ye ka cho se die daso no eye nana kwadwo jesi kasie bononsia mu de na adansie wu ne mapapapa de na ka chenkoa e na wo kwagye de afre afei wo yade na sa wo dodo eye siatika yade ne nkoa de
expert commandant ye woman no 21st clinic for any chiremu over 50 branches and ayatu asheta ewo mema fane nyinada ne kwaje ayasa ye from ukro osa no ne dro ye the town for pano and have some mixture and capsules wunya bia ebetimi aboa no pe misro se wontwitwi wusi angokasa mfam wo bi so ma wosie ni monyam no enhrema wiase nyina hu bi wa bla wo for Leicester Company Limited 1 years toothbrush any paste no na wo de apple siama bibia nso akoye enuanom benu na yaje adwa e wo fidua mu asenu mu a ye bebe ensem no ede ama mo medi de wo hene yire maame akua yaboa esiama bronya meni menu be ma triple a mine ejapia apam dada Ebusiafo yenjibrani adagena ensem no sane sitie no yemfa endaimo ye hyansem no se e de free eye court nsensemu ena no ada ena aban no enam ne soafo anase ne panyipa ya wono ekasama ne yera Felix ofosu kwache so e de krata tentete ba bontini nyina ne se nipa miensa bi e ya ade a wode petition aba bedan no nyina mu no ene sama me araba esaba tokuno ya wono ena ya aban lawyer panyin no one share na one nyini firi osanse ne dwumadie no enya de ne aban we se de no ebetimi akọ na nam sa yo so e mama panyin John Dramani Mahama krata de mu no wo hye se wode nsem no e kwa akwada bedweko ya wonum etunifo e wo mema senum council of state no de be free moto bia na futuo bia beba bia no wanam so ahyehye ne mama na koye na eno maache na watene ho se biane a na no enenam so krampa mama me araba esana tokuno wasa edeto asobiem se wo hia fraban ne ho enipa miensa koya wase wo tre krata petition no ebre no se wontu na sese banche efafri na adwa so no wonfa se nipa miensa no petition no krata no mra na wonhwemu bi na ye kasa ya Supreme Court na kasa tre so for so bosome da no ye toso mienu me tre April 2nd 2025 wonu betina asem no so na ye Vincent Asefua Ota for about 1 person so na shebedwane ne injunction ya wode to sa asem ne so no wonu ma hwe na wakantin wey ene ensem kakra ya free Supreme Court ene empanyufo ya wonu hwe atemu adwuma no so ba ya de bi adaimo Channel so say nana KJC no nsiabre mu kase yebo de di free Sompa 106.5 Accra na ye de somwo no na mamemfa nwura hodene aso eye toafo a wohwe ahodene nso na green transition esan ka no ho yewura Abdullahi Jinapo John ka ho na Yohani na ekasa no pai se asembia si Ghana esia no satwe apia na de yeka nyina ne se ECG containers bi no mayira se ye yira ne ba bi ekokodi no ehwemu abedadwa ama wono motimi di nsongo saa fasafo ni nsanso e wo makwakonya bi afiri India ni bi wonya Ghana ni mpo ne warehouse eno nso pon na wom ko hu no tema afa ho na meka sei be se aduana de wono mo nsa timi aka na wo che se enya honko ba bi foforo binum so wo ho a ebi hye binum to saafo ni nyina nso wo mu di wo mu nso akwa chi wo na afi waje ede aba na o man etimenya so mfa so. This morning is that already they've traced about 40 of them to a particular terminal or warehouse in Pung, which belongs to an Indian man of extraction, and they've confiscated all the 40s and they are moving them to a secured location. The man indicates that those containers were sold to him last year, and so that's a subject of a matter of investigation, and the law enforcement agencies would ensure that the law takes its course. There are also reports of some other areas that they are picking intelligence. They will trace all of them, retrieve all the containers as soon as possible, and put the perpetrators before the courts of competent jurisdiction. Let me just sound that when we start prosecuting these people, let nobody come to say we are witch hunting. These are properties of the states. Every legitimate and legal means to ensure that retrieve them and to hold all those behind these acts to account. And so we'll continue to work hard and ensure that we retrieve all these containers.
Any out ye Minister for Energy and Green Transition, Yura John Abdullah Jinapo, non watcher say India needs won't me when in Yami Christian and Nim na won nitro. Sa containers no, wamu tomano, kanafe, na babia, wamu tom free no, wamu diachida, wombe in abetu bejas ready. Afe yemremo ewo omeyi adwumako kase ya e former goodie na dwade ho nsam no wohweso Metre Precious Minerals Marketing Company panyi kwantrefo ya wohwa no acting managing director ewo mu no eye Rasami Jamfi waden samwa tuja tresa banyi baye wase wakantam edinsie awiabo asanum so aguso se emfa won de asasabro de baye able wakotodwempo ni awobrebo no wabehwe hu se nimfie nan amemo ya wo ba bebo no galamse ya yakko hu ntokwa pese etu ase ne ntime no wabehwe etu ase ede akwakogu enam sa yoso ma wasan ekon ewo galamse so na ase ebi yakofole wonu mu a wokita to mikrata ya wotu fomagudie ewo ne kwampa so no na no ena ye Rasami Jamfi dia ba betudwa se de sani akoko sitie no wo board wa wo hweso sanso na ban we senso so afem no wonom e ba behwe na wo pe board bi bedwakuo bi a obehwe atoto niema ama gold ho nsensem ne sika kokko na se bi e fomagudie nkaye no na dwadie ho nsem ne betimi akoyempo ene se wo bi emfa ye kwati kwan so emfa eye amanone godu bi entimi enwuram wo ho na wo kyeresa se wo mokita license no ebi kikansa sa aban ne se wo ba bebla wonum so dwumade no se da bi ente sa na mom aban ne de hyehyeye ya egu akwan mu pa de ye mapa ene wode ba beboa wonum adwumade no fi se de wo pap de akokotoko no ye nya na bro aban no de wode ba no ebeye wonum ani so abroso ensem we say what the tudwa wa bra de ni kyeremu ewo bogatanga bra na wodi dwumade bi ewo ho. So when you give your wife 100 Ghana cedis to go to the market, you realize that the 100 Ghana cedis cannot do anything. She'll be complaining. Are we all not feeling the consequences? We are all feeling it. So the reason why we won't ban small-scale mining, those who want to do it legally and responsibly, and we want to even support you by bringing the licensing regime to your doorstep at the district level, by giving you demarcated areas for mining, by giving you training, by giving you equipment, is so that you can produce a lot of gold responsibly without destroying the environment. And when you produce the gold, don't give it to an Indian man, don't give it to a Chinese, don't give it to a Ghanaian who doesn't have a license, don't give it to a Burkinabe. Give it to a Ghanaian who has been licensed by the Ghana Gold Board, because that Ghanaian who has been licensed has been given money, taxpayers' money, by the Gold Board to buy all the gold for the government. Acting Managing Director Yawada Precious Minerals Marketing Company no Rasami Jamfi anu disem ene yefri bogatanga yamesren kokumase santemantama hinkro na ehɔ na no ojahwehwe ntwi ne ti ewadum pizza te hɔ brugeti ana se bru house hɔnom enam so ma eniema sɛ ye japade de yentime nkenkan ekwawie adwadifo na wo mo abo biti basa dodo na nam station kokyere wo mu hu ba bia wo mo fa ekwawie wo mo te hɔ a mbehwe container akasie mienu na abai na yewura asomra hyebadwani a ono na hwe afisem so odi anim wo mo baaya emo ne anwa na wo mo se for the hwe ye ne ma hye ye pastor adan ne bi ani dwetira wo se mo ne anwa ye de ye den ene wo mo titi bi ma no pa ena pani wo da no ho bɔkɔ no wɔkɔe eno ate se adwadifo no de chawpa ba se emfiri won na ne nyina nkamfu ano sabi ya na BBC sa na dodo na akura wira firi won ho ene nam so ma na yesi enti wo mo pa ho kyɛw ade akyin yei won ma hwe atore nkyɛm ho nsɛm so enso de nsɛm bi aba beto dwa kyerɛ sɛ saa ne ma na ba ye no enye sɛ yewura so asɛm ra hye badwani dia na wɔde ba nemom atore nkyɛm aboafo ene nanka wɔde ba bɛboa wo mo esan sɛ unya bi ɛto wasena ena otime dwene de aka ho eno ena pani a wotua no Major Retired Dr. Joseph Kunyo wakasai
na wɔkyerɛ mu sei. What happened, it looks like the public had wrong perception. NADMO as an agency is under the Interior Ministry. We are the government agency responsible for preventing disaster and reacting to it when it occurs. And after its occurrence, we do the necessary assessments and then come out with the reports necessary to guide government decisions on what is supposed to be done to restore normal life to affected people. And so our coming was this initial reaction from NADMO as an agency, because that's our mandate. But the NADMO organization comes under Interior Ministry. We also know that our Interior Minister comes from Ashanti region and he has a lot of concern for Ashanti region. So he wouldn't leave us to come to Ashanti region alone. That is why he backed us up with his presence. But impressions are that Minister came to donate food items. Minister came in the name of NADMO to give this initial help. Normally what we do is focus on the most vulnerable. There are some who can only eat when they come to turn around in the markets. There are some who can't even afford soap and other basic necessities if they don't go to the market. So when something happens, our focus is to immediately rush in and give some form of relief to the most vulnerable. Wano ene penny a wada NADMO adwumakuo na no ewo my Ghana mu Major retired Dr. Joseph Kunyo Bikanyi in watcher se wo mo adwuma no wo mo hye fisem aso ye nase enti ba yewura aso asemra se badwani mu ntaka baaye no wo mo dimu ene wo de baaye na tie na wo mo ntie na asem ntira. Anopa no nsia brem kase no na yetutu ni srani abasama e wo Sompa 106.5 FM ye wo Accra kaisa ensem no ebunfofo enfumpa edi adencheche e wo Asante Matemu a ye Sompa 93.1 FM afe ayiko 100.9 FM ekremu wodwani chemu atakra dia Sompa 103.3 FM takwa Sompa 101.1 FM sunwane 98.9 FM krem 106.1 FM watachi my Sompa Nkoranza Sompa 90.7 and Doma Sompa 101.3 Doma Diano Sompa 101.3 FM ko Facebook Sompa FM Live and Sompa 106.5 FM YouTube no Sompa FM Live abe for online so no www.sompafmonline.com yentua ensem no so na yefra santimantam na yefa ye ni enchemu ewo domaya no so ewo brumantam no emu na wohwe mampanyi Rajon Dramani Mahama wayiyi na namusifo ewo miamia hodo mensini kroponi krobata se beye nrabafo eni na krachefo no obetimi ahwe nachi ede amano wodwani chemu ewo Doma Central kropono emu a panyipa ya ne tie ye atadwefo wa wate dene ewo sa eye ededie ne ho no eye wonmonya for Dominic Adoma Ameyawo na ne di beto dwape na ehofo no ebi kasa dodo na so so kansempa ebi kansembone chese enye nipa nyina na abenya wonom so obekọ benkromo na wadowo na no na Doma Central batompesua so titire ni di ma NDC amanyoko no Yera George Edu what say asem we say no what say wie nipa bebro de wo na kwapre dwai se onimonyamfo Ameyawo ne di atodwa se ya na wo se wotimi se bibi e de kire ni koma 90.7 FM. Yeah, akobani say na you depend on ya reservoirs na so 10 days na hospital ke set na for much ye hwe nipa bibri ye nyuma yefo edoso na yenya awoho na business ensu bibri on daily basis na akoba say ensu na yenya ana ye kai omobo MC ajabo ajananya babiduru ya bo domrekedin na ne America ni say ye ni se nipa be nwotwe ene kopere ye se de bia America ni nipa nwotwe no mkoye no bia ye capable so betimi aye adwuma no because bia imde na nipa bia obenya bia betimi aye adwuma no nanso ye na ebedi adanse se kunjata nipa ba akopɛ ne to besi so enti se atwinto da mana kwesi domreke so a ne America ni say ye ni jesem e wa NDC msan say obi bia no obenya bia na ye ni jesem kase e de man NDC ene do mama
ni nyina sanse sei enya NDC so na oba be MCE obeye MCE odomama nyina so na yenim say amanyosem so yempuntuo yegyina asesi ya yenim say mpuntuduma na yehwehwe na odomama nim na ebema ye hawo ne yedadwen binum a ewo yenso no afiri yenso yenim say kudo no anase mane ni nyina abegyina sopam ya fana sopam ne yede ya adwuma ni je samsa ne domama yetimi abo MCE din na akase be confirm no na nyame ya adoma yenim say duru won so bibi abeya sundiem ama domama etimi afana ntwa panso afira enu achi no yera George wasadi way etwaso ebeto ofia ame ba akoma yesode ne ye prepra wa ye den asade no ma mentwe kakra bipiem nanso ye twetwe wie na ye twintuntu na ebesi ne so no ye nyina de ye twitae kosum sa nipa no enti de meka che Dominic ne say so no nso oye na dwen say all pribi obi gina bonten ka asenti ano obi gina bonten ka bibia no ompre na so onye se wante san say ye nipa dodo ho adwuma na wo ba be ye nyina ye tie so ebusia ye to ansem no so akoyanim na yekwe nim dia coalition against illegal mining yewura Kenneth Shigbe won na da won ma no na wode nsem bia todwa se kama se mampani ba ye galamse kon no wo ye tutu akire won akonwam enti se ebekoso aye se dia me boso me de dikan won beti asimonten so ente sa amanyoku ahodo a wo Ghana foforo. You see, the whole conversation about mending the LI is foreign. His Excellency the President spoke about revoking, this particular LI. So if we have the situation where a government that we think that failed abysmally actually had an AG that had an instrument to revoke, then it's unfortunate that we will be having the NDC that spoke with us about the revocation, that even had some members of parliament ready to take private members' bill to revoke. We ya ena lawyer Martin Pegbu so ebeto aso chese enche bia wo mo de wo nsem kotuma mpani anim na de enti a eli ba kono wo pass ye. The coalition against illegal mining is currently drafting a petition, so it's in the works when it's designed to be shared, and as many citizens will be called upon to sign up, so that same will be presented to the president to tell him that citizens want him to fulfill the manifesto promise that he will nip Galamsey in the bud. That is one of the reasons we voted for him. The MPP had lost the trust of the people. We didn't think that they were fighting Galamsey with conviction, etc. So JM as a presidential candidate sounded more credible. So respectfully, we want Mr. President to stand up and walk. Lawyer Martin Pegbu, we're not attending Kane. Afeya kwa santimanta mu biem konfo no chaba ya sabia ho ebeto dwa se enso ho akwatwe ama sedra hodo metre de ka no operation no ehun dwumedie ni nyina watwe asensen nam sayo so ama sompa kase ne kasamafo edema ya sabia ne yura Kwame Frempong etwetwe enkomofo ahode de wodedan ye ni akoba ne say na ye depend upon ya reservoirs nanso 10 days na hospital ke set ko for no chi ye hwe nipa bibri ye for a gross na yenya awo na visitors and should be on daily basis na akobase nsu na yenya anayo na nsu iti yene keme kasaye omobuwae so water tankers and Ghana National Fire Service kasaye so water tankers and it's arrangements with private water tankers and so if your hospital kase the city na sanche ni na no ensu ni awoni amansending kita wode makonfo no chiaba ya sabira Kwame Frempong ena ono so ne de ebaaye no akuafo bi won so biri fianko kodi abe wo musu ne se wo monsase langard fo age afa na wo mo ne so mpaka se edi nkomo Mena na hanso obeta asase wode koju opare obeda asase is over 100 years as some started about 10 years ago all of a sudden we are not like that abeso de we go we kokan ya ene de we have go we mo say no one man bi o kan de baba sisi akoso de o ma ya asase no ho masa asase o ma se no kura abe okuba mbe de almost 80 pieces o mo tuturu no egu enti e be sere aban bi na se mbe bi ho a o mo de anfa man na ekuafo poor farmers o ma ya sa ma ebi ni kwa fe no we was asase so a na de obata tan langas ewie na nana kofi bosompem dodo na bone mrane se baba ebeka se de wo muka wia nokuri nim be se 50 years ni ye hwehwe akwafo na wo hona nyom betinase but ya yefa omumma na amwe se obi atuna tagbo nti obi atata ye kwakoto no ti ho ye ko hona apai ma police be stop ye be gas police
your corporation say okay and operating the no for the craft say so we be on the ya say my friend on my politician ho so e 2 months ni nti e mo wa say e no operating some fact ya be ka say bia me ma ba e me say na fafi Nana Kofi Bosompema dodo na ne se baba na ate se na wo kase hye no so se eyanopa no nsia kasebo nana kejesi kasebo na yede somwo no adanse hu ne mapa nyina firi na kache de awode hye ase de ade bekwa kowie ne nche na ato adanse hu ne ma ekokosi udan a utimi wie dan no emfa ho no odwetire enti an wa hye no so enkran waji baabia kumase saa na baabia wo bia ene ne nante na wono enenim enema na ye papa na ne bonso efo saa na de waben e wa yaresem otimi ye hwehwemu hunu yade no na wo anu aduro 21st clinic Dr. Blessed Foster ene ne dom make say odu wani kire tantra here rana bat no so ho a Dr. Sisters ne dom wo ho a wo mbehwe ahwe oyie yenkura bata eburu dunum yenso ne yetimi de yansasi yekoko se yetwa bosompo akosa buru ni fita yade ye frɛ ne se sciatica World Health Organization kurantimi ehunu hwehwemu no ye ne yeyo ede babetu dwa we ya making 0540 311 eya homanwa na ukone ye hwehwemu hunu se yade etewo so eye osa eno ane se ye ma haxa capsules en ne mixture eno no eye osa tamfo etu ase ye kura afiri ni paduanum ene nti ka ho emani nkunto ntwene breko anu aduru wo ho fre 0240 238 310 anopai mekoso aka wo se wo se no befi na ase njempre ni nyina afiri ho na ye fita asase kirema yas toothpaste ene ne broso papa bi ene nti wura ba bi eto ade na to de na adoma mankapa abawanum anopai wo mu ne kuta yemu a ye de nsemi edom wo na bi afi ne waso wafidie de ehwiegu ye bi ene se Ghana sesei eba ECG containers a yesi ayira no emu aduanan empenimfo akohunu na Supreme Court so injunction ya ota former shebedwane de kwato so se aban lawyer panyi wo to na se no wa hye se April 2nd e na obedi asem no etwa ne ho na efiri Sompa 106.5 ena ekofa ayiko 100.9 santimantemu ena Sompa 93.1 woso mu wahwa overseas ho Sompa 103.3 ende na nse wodu takorade 101.1 takwa DJ Kemmo 98.9 say Ken Nedom Wormo Fire Sunwane ena Tachima Sompa 106.1 Sompa 90.7 Papa Toast ene Yura Bafo Steven Wamun Sosumu ede my Facebook wo live or Sompa FM live Sompa 106.5 Accra YouTube Sompa FM live and se me nyina nso ya kuriche dia kwa kogu sompaonline.com okwa benye bia kenkan akenkan for no triple A mine ejapia pamdada anopai mene ohine ire mame ekua yeboa esia mabronya yadamu nyina maka nyina no aseda enkofaman enche newspaper review no ebeto aso expert mua Ghana had the obi say 21st clinic there expert original architect commandant researcher expert mua Ghana had the obi say 21st clinic there where alpha and omega eba sciatica obi si akosia sciatica ja sciatica na say hey say sciatica say sciatica ye anima ye 21st clinic edu de bra bonidi bi a wo pe say sciatica say sciatica say sciatica the anima se nerves na wo to ase no eba fa wusem akosi unase no se mu ka wodua sciatica sciatica na omo ye commandant researchers expert originators architects a omo ye hu adwuma pa no 21st clinic woni te pen eti bomodin a ne bra na momfamra obi wa waka obi o trasia wasi mintibi nsore obi nso sore no onam na wachia eti we die sciatica die esese wo ma ho ye ha papa na ubetu ase so ati ase ade ne de adwuma no nim ya na nim ye o obi anim se 21st clinic oni adwuma no ye woni he obi a obeka se otimi esa sciatica no o ye fake obi a he hospital bi e beka che se wo no na ye sciatica expert me akosua go aboaje me ka che se wo ye fake efi se original na nkasa no eye sciatica eye suesua na wusua wo ye dai wutimi no original enye peda
Se usua said the so ati ase. Utimi ni original. Anya pe. Enti no. Enti shane so sa. Sciatica expert. Say no say mo na munim ye no. Na munim say ye wo Watermelon Street ye free ho. Kon Tantra Hill runabout no. Sa wo fura wo de hwe wo free dome na eba. Eye ahwe wo nsa nifa so. Wo bo say wo furo ye na bo 21st clinic bowra ho. Na ekone yen som yen krabata no so de ye de apete Ghana ye wo branches be ye dunum yesom enkran Tantra Hill runabout ye ne Kumase ye hwa ye wo hosunya ne Techima Nkoranza takora de tema kasoa ye line no eye simple obi atimi frɛ bi wo de phone ma akora na kro obɛfrɛ wo eye 0540311311 0540311311 na wafrɛ na sciatica expert siakaka expert 21st clinic 90.7 FM. Anyway, a sciatica. Mami call it 3 times. A sciatica expert. 21st clinic. How many times did I call you? 21st clinic. How many times did I call you? 21st clinic. A sciatica expert. 0540311311 0540311311. Just this word, no long thing, all that.
adwaman so a wobehu dia wobeto no hu oman mu nsam so de echifa ohine yire mame akua yeboa asia manie anopa mini nua bema Japia apam dada ada ovem wo from Saturday triple some start it said the wo fra atwede no wo sha ase firi baako na afi wo boko na pagya woni be ba ho so na agina soro atwede afo nya kaka akra na ne debo ene efiada enti boja ye kika ho hye unum tin so so wi bepe bia ma wai tin de menya num bi ejo en hadwen ewia ene ma akosi obedi bayira yachi oh okay bayira yachi ai ene shito papa bi shito ene special order ene friend kuriku ade ene kuriku no bayire mankani ayachi ne friend kuriku hey apam na gusu no ho ye ene mako gusu no ho ye papa we to grau ba en fa bayire ni mako aya de shito shito enti ma ko se ma me ne shito ne ya popotwa bi no ate iti ono ankasa ko na eno nso no empede abumu no si nkyene shito no gu nkyene wote gu koriku no ho a na anonom na wuyi ni mako ya de pete so na anonom no anya asem keto isa pepepe yo na ene sani ensem sitie no yanya da obokrata no wo hasenum na ne animu no ye de ebema mo daily guide wo hasenum the inquisitor enso wo hasenum daily statement aba afe the custodian enso wo hasenum na the informer the obokrata no so aba bedru find that the obokrata no so wo hasenum apam de kita wo anopai no wafa daily edikan the daily gist wa ha ekire fe eno achi me hu daily post the bokrata sana Ghanaian Times the most authoritative newspaper the most what authoritative newspaper okay wakai me anopai ekuta me ana fe the weekend crusading guide ye kofia de weekend de naba and the inside the bokrata so the Ghanaian publisher anopai edemanim me hu the Herald and so the no aba bresosem the Chronicle anopai eno so eka ho na munsam de one main fidie no eye Sompa 106.5 and Chiebia wayo ho ma hu se sex tape bi apie wo mo wone ushala so ma mi am broken heart na what da ho ni sa o ya konchina Bible da na Bible da me bo adamete so ma me fro no se apam se de ye no anti sa na na tie o ma me friend no o se anti sa na tie nim se hon kronkron afa wo be se wo be di sofo ani no na broken heart yeah meme bro school fees di baby na nko mo se twede hentuma ni pa but se pe ma ye din na wote ho a oba mesro susu dwere ho wai ensem pi bi ade fra bonte onya hwe o hwehwe ho na onya hwe a na wajai na one oge bi ada ama wa video pen David Adamfu bia ye bia catch open ende mi mahu bi pen na sede ya etie nti no misuro me ho uhu ni wahin me hu no wo mo kura phone no bi ho mo kura phone ba bia kura phone wo kura phone so no okay obi a video ne bia na phone na sei na ode akose yenyema no nti wose ne woso nyina no repeller no copy edigu computer so na wa wiasa transfer ma no na copy ye no awurade a na manamai nya samoketwa na manamai so ne de be sani anke ni kwanse epie ni pie eno ne na manamai ai se ye made eno no ntan hunu secret ade na apie nti saade ne de misuro na say ya san ye bekom no hwe senia enipa bi no mabunu ya wonu mabamlante kwa ne mabai ene e wone ne da ma mi video o mo no de o mo bi na bo video ya kakra se bia wo nkra ha wa se ya me wu ha se no mo me de akai wo kan ne kra de na se ja opie to ba ko pant ba ko ho e bi won so atoma no mo fa hwiem ana atoma na chese wo mo e de ayen so na se de akodru se But that's sense on the day. Brazia. Enye Brazia. Say Brazia. Eti Brazia so mo fa. Yo say the adru say ma me video. Na futuo fama enipa bi no mo ansa. E mayu na won ma bana. To da bi ana o mo boyfriends mo. Adan ya me video de ato ho se be ya mekai wo ntini ade no. Fa kakra ma wo no.
ohene yere mu anope ma me na wase yi na mentu mabunu no titurufo esan se we no ya na mpenimfo ntanyo wo se panin bia ye bi no na baba wa bi na aye ne sa so kai se kane bi obi pyjamas pie pyjamas na menhwe pyjamas no how do you see me ewie na ededa abonten na je koye panin ti na antimi anko achi Ghana asemuntira no kre na me ka kire obi bia wotie Sompa 106.5 anopai se saade no me video na hwan me de bia akura ye ka enti wo ne oyere no wabusu no ya mo wo photo so photo de abri bia obi titru photosynthesis na se o ka kire me se wo video wan hweye me no benya asem enti enya de papa e bia wo wani na ho so emfiri wo waye de abeye wo phone so kai hu ne se mobile phone nya wo na ayoye efiri baabi ne baaye na me wade bi wo me ho se phone so no kura hu se ye yusu no wonu me ayoye no ahunu omo de sense bi ahyemu a wo mo ahunu de yepe enu nti na abere bia de ombe ya ba bia ya ne ye kondo no nti ma woni na ho mi video na ya me de ato ho de akaka wo enkaka bia ni ho se ubeja nka bi e wona koma ma na se na adwenem na eno no ebe ye hallmark ya entimi ma woni nsemone wo wachi na se ye video eno wo video wa to ba bia sebi me meka kire oprense wa adwene mu nnoye na wani nso mfiri so be yes ade no enti se obi aye bia abrewa bi ne kai sura yi mane nka wo ya so e ma bi nsi bio sune menye bio photo de eye na emom se wo ne wo dofo awura dan mu na mfunfa de jamu ade wo de wo si wu twa to phone so eye mobile phone e ko ba bia enunti bibia betimi asi enna me ko hu bi wo repairing shop a me yemu hye me no enti e bia na anya wo fie ho na beka na akoba bi etoda nso a waye awie no nyame ampata na muntemate sade ye ya wo dia wo nani no ehwo na nka me fe wo di betua osoka. There is a thin line between love and hate. Wonderful. The moment you be feel love ni mo no who stepping into the hate. Nti brofo na aka ye no there's a thin line between love and hate. Yes. Na chese odo any what time tem no etese sabamu samamu ne ye den sabamu can say light tia no obi anti ase ahomatia bi na etwa ntemu ha. The moment nipa be free odomo no na otan na eba otan mu ene nipa so the moment ya wo say odo wo ho no wo say otan so wo ho because every negativity no e want positivity then positivity positivity so e want negativity enti say nda na wani age wo dom no so wani gi asusuma wani njemlo so because wani jeblo so awanhwe ye nche obakwa akotwa amane mu na yen fancy ya benyansafo ye buni be ye de be ka newspaper review na mum ne binu mo aka chia no no pie mu nti ena ma ye boso nti na ma ba wani nhwe ye na emfa ho kire so enkoye de enya se ye indomie nti e ko ya de na so oho enti ma me hwe ne mu nsa wo kan kekere me nkese ene awie sunom de a kurikuri ende nkama betimi am awie sunu kurikuri no ye de aye beggar wonderful wonya chicken ni bika won ne koka eya na kokwa na no anche kosua ma ye di pizza akwasia gu nhira wonya izo manager nhira na ne so kwa enenso bayira ya che koriko ba cha no papa no milo bi ana so de no befu bi na awia ne de wo se wa fa ono ka sam bi on timi ni su o se mo so ba ya ma shop ba na no pizza yo woni mi de mu si ase no mo so hwe ya bra wo mo tetetete no o ha me so Mr Brighton kwatene de ansa na me mpɛ me ho asa mpɛ so bia ni bi nwie ni me hwɛ sɛ de yesi di no fa esan se pizza no ma hu bi na ma hu ne picture nkwana no ma hu na sɛ ni die pa ye di pizza in fact na ko bi ka camera was someone of na ko bi ka say pizza no ope abekwan meaning Santiago katatale onya sam ketwa na ye de koku nso na boso but me de bunu no bi na boso Sprite na me de bo me de so
We Adea Jemisi assassin yi ban wan sha sentem. Apa mo do date of birth here da be. Me dey no. We do birthday September born. Ewa but nyame ya adom a. Na mo me birthday dey me dey eyetre. Instruction nyame ya adom a Sunday. Okay. And then Friday, Wednesday me krada me pizza ma what. Wow. Said there was I can in fact wa ma me raho. I'll buy you one. Me di we enso no. Ade achi mankoja me nan o. Because na mpese tena me hoche. About the na man no ko. Nyame ya adom a Wednesday I promise you me pizza ba I promise on my one. Mama kwa kire me ho baby okoto ne de no. Pizza. Akra pizza baby okoto no me modin but ho pizza ne fine. Tasty. It say 106.5 FM. Akra yenkwai na daily guide the bokrata no yenra emutew. Na ababeto just Chief Justice Mami Gertrude Tokuno watch us my penny Rajon Dramani Mahama wotumra no watch sie sabi wanya kwada wanya bofla na de kotokura ba bedan ne 7 notice I was say nipa bi ahwere petition de aba bedan we say tuna sia konwa na free na adwa so de a ene feed dagochi faklata petition ne bra na menhwe na se mekwa makowei asamba ko daily guide the obokrata no na wote se yakase eboso ye de to edwa se konfano chaban ya sabia ye no ewa santemantem kropo komasemu enso ho akwatwe omunya nsuo na wonom de aye surgicals ahodo ya wonom ente no operation se omuye wi a se tebia ombe hohoro apaso no so ombe hohoro se wuyemu a enye omu wie kola omu ye na to da bi omu hia bi na ye hohoro moja no bi se de be ya emu be da ho am o maye o madwuma enso e se nsuo nti na ya se Ghana water for aye wo mafam de Ghana National Fire Service aye wo mu de na ohene yero nim de ntira eja na ehye ye ne ka ho o mo de asantimantem nsuo nyina ne dum no na ho na bo wa mane sa na mesusu the barkese da na riana eti no mu de ba ye enso ho akwache ama cases ahodo a wasa wonu attend to no enya de a wo kire so betimi ato so but wonu mu da hodada na so mu bedru ya ansa ne nso ne sa de yeso mu de ombe hwe mama PR cry ne twetwe nkomo yewura Kwame Frimpong ya wakasa ye na ECG one containers bebro se apem some 1,390.7 FM. Abeto just aduanan. Ewo India warehouse bi ya no so emu ensem no eda ha se no munte no kakra ya daily guide the obokrata ne by na pam na me de aban na okokrata fa ye to so me ensa no a reset to do list as a CJ no aye stoke bi wo ho no the magistrate ashe ho ECJ no the Ghana library ashe ho former president revocation and so ashe ho and security so aye japa warriors and so no na that bi wa ha say tribunals as a mapping no you or mapping enti wa tire court no wa to come bi wo ho no the tribunals was a stars way and news and what the black stars black stars so said there woman who say qualifies here call ye Adea 2026 World Cup no ko bom homodin kudos to them and no honsem and wa say no and anope ma memfa the most authoritative newspaper Ghanaian Times abokrata emfa entoaso na wode maame araba tokono mfoni aba betu akire CJ na ohwe maame nanimu a sede esitie paa no ase asem no ha no na krata ye twade aba na enu achimi hu se mampani John Dramani Mahama wochia owura yiri efu agate se womana kwaba de ba ne office Ghana Bar Association no wono ene ese wono mayi ne se president no wono nso ne sidwasoro nti ebi anim anyinya no na ebi nso esen edwasoro bi dwan ewu na obi nso nkwan aso anopa Ghanaian Times the wakrata watwa de aba na Columbia Varsity e wo ho na wono mo bo Ghana aba so na aba wo mo bo so ni nyina nso no wono mo de kese na ema margins group se wono maboa ama digitalization
digitalization. Digitalization. Wonderful. It's Africa hadie. Ye ka wono mu a etimi dia ye adwuma pa yi a Ghana anope da kratafa etoso num ya me ka ede a kire ye tiefo a wono mu tie Sompa 106.5 na enu achi no ma menwura mfimfini ho na menka asem bi nkire o eno kratafa etoso nsia no okwa uhu Professor Jinwan ne mfoni nda akire Professor what Jinwan okay oya hwan no no oya China ni na ne nyina ne se Ghana Immigration Service nipa be se dunkono ne akire na yede wo mafa ntetiem China kasa sesei wo hwe wo man Ghana ye dwadi ahudu a yedi afakese na China ne wo headphones ya yedi di dwuma sei entwere ne nyina ya China enti se nyese China no me so metime kenkan kakra me Dr. Brezed Foster ene school fees mo yetime kakra ye kenkan kakra enka babie ye di jack tua kura ye nhunu nenso ye kenkan mu ana ye hu ye wonsa China for no so wo musua mas nti wo mo twerɛ nyina ye mas times plus division saa na mo twerɛtwerɛ nti ɛho asɛm no ye say Ghana for ye sua ɛna no pɛ krata na atwa ɛde aba beto ho na ebio ye wura yere ofosu ajare ne mfoni eda akire bi ene wo che se ono na ye soafo a wo hwe omanyi ye dwadi ho nsam so na ono anso ukọ bunu East afa ho a techime atifi wone mrahye badwani na wode tudwa che se aban na ye krado wabobere tepa wenten se obedum aboa ama ankorankore nnwuma etimi apagya anopai Ghanaian Times Democrata ne de bia wode aba enonno na ECOWAS enso ena akasai se wonom ede empane wo bi ba a say wapa ehontama na empane benya wonya ate ho asem ewo Sompa so yi ebebie mpa ama wahunu de ekọ ye no nso edaha na yewura Sam Okudjato ena mampani so mana kwa aba na wo hia no wo nhyemude kase bi a wonom kọ ya ase anopai krata no atwa eno nso wode aba ye boso ede ama yatiefo afi ma memfa wo nkọ akire Chief Justice Mfoni ede akire ya krata no a wono atworo se mampani ema wonhunu sentia wo pese wo mo enyine mfiri na konwa so ya wone na futufo ekwa akodi ho nkomo no wo dana ma watworo krata no ho nsem nyina na atekre no sabi odie wo gina so a wo betimi ebisa mampani nkosa ni nyina watintim ede aba na mampani nso ejina ho a wo kasai anopai krata no wode ababetudwa yeboso amayetiefo apane mame for the inquisitor enso entoaso ensekufo demokrata enono na apam se ukọ eye animu ho a Joanna Jan wono na waboni din se amanfi east ye no any west ho ye no so ehye eye efifi anase we ebe atoye mantem ho apam amanfi be sha ayi bona o mo nchiche mu no hona na ye wo apa manfi ne ai na abeto bia se maame na wo boni din se o meye aban ruaba no maame Joanna ade akofo tension BP na no na ede abre NDC amanyoko no ewo yo na aba beto bia se ye John Dramani Mahama mampanyin se wo ka che Ghana Bar Association mranimfo wonum ekubata ne se wonum feel free na waye bone na semfonso bi a ontimi ense won se duasa mienu won techere manso santem na onka che ne sanse empanyin se de wo fru duapan na se de o twasa no onim se na chiachia enti so mo ka so na ma panyin ti do mbekam de obekam bia no na wonum ye ne baba wogine yoyo a wanhwe ya na wado makwa akogu date se we date amanyofo ne kasa ne bio wode yakwa akoto amene mu date eti Yewura Mahama na wo si we dia che GB fo wa bra woni wo mu ehia ye ewo wondwumade bia se na panyin pa ye ne na boss fi de ne brofo minimo mu de se de o twa sanim se ne chiachia ne brofo ne ye sen se ye sua de o he who cuts the path doesn't know it is crooked behind him. Again. He who cuts the path doesn't know it is crooked behind him or her. You just say names in the church. Literature. Why are there? You ever find
Why are dear papa na Yera Godwin Eduche Tamaklo Penny Quancho for Tibrekas Chief Executive Officer at the National Petroleum Authority no and our day Atuja said Yera Bahameban was a 24-hour economy no what the baby did you 4 stations are who baby woman my FM go to stations no one so ebe operate 24 hours away and the denim has said no na wo share your Kennedy a compare kwa Japan wa nimfonyi edda ha say no kratafan ye toso mienu ewo no and I watch yourself become a better person say Anas arumi yaw Anas one any case ye kopie mu woni Jay-Z court batan ye wo ho no wo say amano ye nipa sunu kubi amana ye nipa pa a check kaneno de no why sense ebie nani ewo enema pii hu wei ene de Yewra Kennedy a compare kwa Japan so wode eba ene anope ya de inkisita de obokrata no so etimi ebie so ede akire yen na Major General William Japan and command as Chief of Defense Staff no wa hye dwumedie as secretary so edimo ensem abahase no mapam de aka ne yebekwa yenim ewo ho yenkwa yenim wadaro ma opese wowura mpa no wonwura news stands ahodo no wompe binto ene Daily Post nso wa post CJ kro na ede kira no pay na National Petroleum Authority mpa womo ena womo akwakoche Ketu South wonuma de friend say tidal wave epo ebo asoroche kokobbo baby a ehoye ne hye so na ebugu ananya sa aha ebugu ponum no wonuma akwakoche wo made na anope krata no atwa ya wode aba se okọ mfimfini ho a krata fa to so nsia ene nson no asem no eda ho na Yewra Tidos sorry wono na akasa kire lawyer asefua se onya mamra no enye adwuma ewo Chief Justice nsem anopai ehonsem nyina kratai wetwa ede ababeto ho a yede ehonsem bi emawo na eno achi national security wono so wo mache China fo ya yesua wo mo kasa yi makon wotwe na wo mo ka tan tonjero go wo hu asam kura wo mo pa kire na eno mu no wo mache wotwe ni nyina eye saa ECG container eyira wo port yi eno honsem ena anopai krata no etwa ede aba eno achi no mobile money vendor ya eduba bia yebo obo ebinu mutuo efa wo mo sika anase wonje vendors omodoso de afa esene ka we ba akode ye vendor anti vendors asantemantem wo maso de yesusu se ne nsa wo mu no se wote wo ye kase ebo so a na owura ayire e kire se Mrs. Mary mo eno Mary kasenka wodi nkuraduru ekofra aduane ama one ne mma ne kunu nyina bia eno chei mo denso wotie sompa na bibi pem no na ojaye na mom ne nsem no empanimfo nka bi ma no sesi a meka sei komase sentimental mu woni enu a wom su se wo mu no wom nsa so ne panchi na mom ne mfo ni da ha na enim no de ayesa na sali mi ya se de osihihye na enim no wom amma na enim na amma anopai ohwe a obehunu afi ma menko akire Mampeni John Dramani Mahama Srim Sejata Gonja de Shekronkron Be ma kentrawa tentene gramo na tikoti so bi anim mampeni akọ alatamamu na wakwakwachia Yewra Tinebu bola se eba enkuta ho edi anase wo mudi ensawoso a adaworoma wo ma enkoso na ekoso anane nse alatade petrodwa wo mudi pa enti secret wo mu nyina no mampeni akọ ya no pay krata the Daily Post no wetwaba na chese ye beka ne senkita hodie anase kasesie bi akoso so kasensa woso a se bros watu wa bro mi so ma ntokwa no we say the nkita hodie me bo ana mo nkita hodie no kita nensa we educate we entertain yes we persuade wonderful oni ebe na yasa inform we are learning wonderful na yan share na the Daily Statement the ubokrata no ena ewa hase no mu mampanyefo nyi ebohobo yi ni nyina ne se ade ya afa no from aboni bi fa no che se maame araba tokono so che se ya friday say yi petition wa che se nipa bi di aba no won famra
na wono so ehu ebi akyerɛ lete e de akoma mampani so o man kan bi enti no de ne fa so fabra na so me hu ni pakoro o kyerɛ lete say me dofo say me tamfo say ni pa benyu na me hu na Ghana TVET say wonim say kan tete ne yase wusua nsa no dwuma na wo yeti bonko so say ono ma wantimi ampa ase brofo wantimi ampa ase nkonta abode mu nyansapɛ no wo mu na ya wo mkosua adwuma yo nanso wo kosua tailor wunnim ma se wuntimi measurement wo wo kwa kosua plumbing ana wo kosua mason se wunnim measurement ma se wuntimi esanse se tie bia ba yisu spirit level wo kra de board mass no de bi nyasam ketwa na o share madam afi agbanyo deputy director general edema TVET say wonim Ghana Technical Vocational Education and Training TVET na yadea wonom so akasa ede afa ho kire say wonom a partner dwumadie bi omo ne nkofo bi a partner ya ombeye dwumadie bi se beye betimi aboa solar ho sensem ama atimi apagya nkane asem wo enwomasuem nti no we enso edakratafa ya etoso enan ewo the daily statement statement the obokrata no emuna ekropon ofie market no eyade a ene she asie enunti no eye ade a kraten so ede ho ensem aba betudwa ewa hasenom na apam kwawani mame why China for no nesada hase no se wedding kan aboso da dentine bese bewura mu epi senti kwawani emaye why yo ene yewura tankoni na wode ato wonoma ewo framantem mu assembly members ni nyina ene mu se MC ya wo mayi no no ma wo mo nkoye se wo mo kwa akoto atia no obi anto aba na mfa ma ne se de beye na mampani ani so ade hunu no wo mo chefa ewo mu wo mo nsa beka ne tentem anopai krata no atwa ya wode aba na ne nyina achi no wasan so e de abetudwa yewura kana kompere ko Japan ni ya bro ni fitaa gina wo mo ntem na bibini ba akonso ka ho na ba bia wo mo wei ese SS court ho e wo ni Jersey na wo chese ne client no na nanum no wodwa ewo ne sikasem ho na court ho na yewura kene Japan ne lawyer wo kasa asemi anopai the new crusading guide weekend de no na atwa ya wode aba wo say national prioritize 90.7 FM prioritize and cow ketrema bubumu hu word bi ya wode a bubumu miensa prioritize national policy over party manifesto. Prioritize national policy over party manifesto. We otumfo atene hene na woka ede akere mpanimfo a won mo aba mu se wo mo hwe wo man no ne ede ye ni so ye botae ene kwan ya yetuo ba bi pese ye koro esense womode womama nyokuo eni so ade hunu ene beye adwuma anopai the new weekend crusading guide ne dia esona wode ba ye bi no ya for the custodian the obokrata no so entwa so ne ebobo so ya CJ ene mampanyin John Dramani Mahama ye Vincent Asefua ene ye owusu afa Mr. Godfrey Dame so Mr. Asefua anaso munyafo Asefua ne lawyer panyin kwa wonom court batan the injunction akwa to petitioner watch resa mampanyin chese nipa bi no matre the abrani se won to see jase no ho sembo yi ebo hasenom na se wokọ enimu ho akratafa ye toso mienu no the minority chief whip na se dom kuma no penny pa be de eche ya ojeje takra ojem edema wonom adoagiri sa wadoagiri mra shebedwani no ye ran monyafo anodompre eno ono so wa bo aban no bongalate kura ewo eye galamse ku a wo kyerese wo kone ho no kyerese wo hwe sika bi a wakotua already na kasa no mo de abamra shebedwam ama wonom atimi approve 1.8 billion Ghana cedis at the Lands and Natural Resource Ministry no asye ye share for my goodie to anase
sasene emu adodode so ne se wonhwe fa nkontina se sika bia wasa pese wohwe na wasa de ma won so we emfa kwan mu nya no ene betimi aboa ama yetimi etu galamse ase na kratafon ye toso mienu ho an education minister ye Haruna Idrisu ono so ede ensembi ede atudwa se was 11 member committee ya wonom eba be review a share a double track se double track no o te nwa usano ko bi me de me ko sangre me swano me manko design asase ne de ko asase ne bi bai na eno na edu ba bi a wonom epe ko abo no Ushia na no se me kwa awia. Ushia na awia se me kwa no pa. Ai. Mi so no me na me dina class 4 but me kan yi akron se me nyini kakra. No kre abewechi. Eti ebi baye na senia aban so de free senior high school by na nkwada no o chere sa dos infrastructure se ne dos an be on bet na dormitories ni ade no na wo ma dan no esha se ne nipa dodo e ko school no ese ebun kam dia faso the students are more than the infrastructure sa wonom e wo ho nti no na ese review ese because your friends say yellow for ho na se green for red for the hinfo wo mo so ho nti aban na set bedwakuo ba dubako ya wo ba behwe ama sa dwumedie no so bibia atoto na akwam ye wei da custodian da obokrata no munsem kakra ya wo de etudwa na me so me de bi ama mo na pam to asoma ye na ofirisire mo ba no no wo mo de nkuto esi dan na obebo amane no mo de nkuto e de esi dan okay na ebisa se brebe no no se sabre no na ewie nya moye ntine ya no pa na mo mawi abo a etimi nane omuko na dani nsiwa na tese awia na abo na anopai ufa the insight the obokrata wo wurem papa yes 10 million US choppable Trump dollars share not factory ya na e wo se ye adwuma no mampani na e kasai wo se mampani dada kufuado wontimi antoto ne mayie ama chop bi akoso wo ho anopay the inside the obokrata wecha ya wode ababeto akire afi Ghana Association of Assembly Members na wormobo mampani abaso se wayi MCE for ene wonmo a wabobo wo mudin anopay ababeto na wo se wonmo aso ne panchi sa sky train bi a ho nsem bobo bae Ghana ewiem keteke ya de fa fom kura ya ntimi anye hu adwuma ene ya nom na age so afei wo mo se o mo de bi be fa wiem ekowie enso ama eno ena no pay krata na atwa ba se pani no wo ho ene nti wo me kire nsem krata fa to so miensa okwa ne nyina wonsa beka yetira yeye na yetiri ya yeye nyina no nso edu ba bi esan ye meya eno di adanse se kane na ye pra yesumina so nyina ya na ye nkura ne ye company agya na so ne ye koboda so uwie pese tie bia ma me no bekọ akọprapra so kama ye mawadua no wo boda no so kura betimi adia ma na yeye sabre no se uhu se makọ afifiri e wo boda so ntosi ubetimi atukura di mmire ni nyina na etimi firi wo ho e ma yeye ne nso ne de okodi e yare eno na one more chance on saman saba biu National Sanitation Day asam na mekan na local government minister na wo boss asemi so no wo kire say tax force obetie gum na wo motie gum oni nyina no aban na atwa 4 billion Ghana cedis the budget num wo magia atum ba na fe National Sanitation Day no abeduma boa ye gata ahodo emu asisisi no ba bia afufufu na yatutu regu basa ne nyina eba be free ho anopai the insight the obokrata the sono a wode nano ebia na okoteshi ene na afa Family Health University wo mo na ekasai wono mo say the friend say cervical cancer kokurama ya eto ema wodie mu no wono beboa na watimi aso ano e wo mpotem ho anopai krata no etwa ya wode aba the insight Ariema me for the informer the obokrata no entwa so na yura ofori ata ken ofori ata kane photo samso for sa o kai sa nanse na no ho edodo ne kakrenti otia na nachi ene ni kiremu wa ma no ne ekope akwa ho san kakra firi ho eno na special
prosecutor ka say wa declare no wanted was what declare no wanted just say ye hia no ye hwehwe no bi obi abehu ni bia no on the page and fan corporate station and fan me hye ne nsa wona ka che wo no wo born wanted in fact ha papa ne pa ye ra ken di ho ya say na me kra me wo mem ha say nom wan ka hwe ankere me ho dodo me empanyin say yesuan yade na me ho dodo me na makwa pe ayaresa kakra wo abrochime mu amete ho yasa empaso adan ya ma ye wo mabo me wanted ha ne papa na nsan ya wo baga na ha say nom oba ba bi odi nka na ni kire ya ne ye reki se ja se be ma ya odai Adea bone pa na me dia ewunti a o wanted any more significant me wanted is Adea nko na maye ema asem no or the court na the informal the bureaucrats asabia basa wasa court to be e the injunction okosiki injunction tabono e de ato ye rakisi ajaben special prosecutor eso se be ya ontimi someone wanted the bim sense enim guase de wo se ya na ewia so ya na nanom ka se sa pepe ye kita mi the informate upon sa mitete mu se sie nkete na sa me kwotena bicycle so me kwotena motor so me kwotena car mu na sa nkete to amatete kita bebre no me yi mi nsa kwa nchen na sa mframa ebo no with the speed that car na ekwa no ana se fa won se ekwa mi kantenten na se ekwa nkete no se hu kwa na se aka se mensa komati enkwose side very difficult say metimi akada ne nyina da as a sa akokọ abotutu ne ho na ne ntakra no waboabo no na mframa edai akukọ ebe ye dead amasa waboabo no wadware wie na wabo to pada na wayi mframa ne nyina ahukọ apa about free me free baby yo enti wase animguase ya se bebo bi wanted no ebe da hwa na unim se journalism na ye no one say we print media no wo ebi ne wo madwuma omusa no adwuma ne krata mu die na be ye den se sa asem wo ya beto krata ye nim hase no no enti pete betimi apepa de afiri ho aha because ye de ye be ka sa wo kan sam krampo famfra onyankopon de no Eda so ho omo tire se na fa ho onyankopon so ho eda so ho omo tire se na fa ho onyankopon nyankopon de na omo tire se woni e woda pam na ni se chese o se onyankopon ye nsi na twetwe dabi de nipa go on one wo twa nti se o fa nyankopon na sha da de bible to kokoso broken ya ta cho no ka se o ye fasting no so wo wa ho nti apam asamba akoya the informal the bureaucrat no de ba ye no ba ko won finfin ha se num na me pese me bosso kakra chese asem no de papa ye na ansa na mekosa asem no so no COVID-19 level no na say ye ba abeyi afiri ho ye ba be abolition no by the end of 2025 when deputy finance minister so afọ be de che no hwe sika asem so na wono de betu dwa ye Thomas nyako ampem na wono so eka we say na eno na ye wura kills atofo se photo samfo na nkasa nso no wono so de aba betu dwa kratafa ye to so ho na say one district one factory se Mercy baako nyumaku anase adwumaku enso baako ye abanda dan de ba ye no o kire se hwehwe foforo na wono de ba ne nyina ne se eto a ye gifri wonum ho ana wone ma wo krabo mai mu no sikato we nye ni pato okay me mama me stade na o se wa dey atwia manasa enya no bia na de na me see ehia me wo mu no we central ni bi we veteran journalist you reflect bafo or the assembly ba edika editie wase Adea baako aya na ochi eye metan we moving so pen sure eye metan kura ne se ye de Ghana ebeye amanyosem we always politicize Ghana se eye benkuma na se nifa no se ekwa no baby ekwa no enye no wo ye NDC ni NDC abane wo so si entuma go abontin won kada won kada se wo ye kataso mu masadanya na aban mi wa de no timemfo ne ba ha yen
enti ababa na bibia na ye defend MPP ba ba mu a no oya de bi na senya obehu se na MPP achitafo no kwa bia so obefa na what me defend no defend was say it's high time wa sa na mani nyina no ye becha na chi de atwam no ye mani ntwam na de aka ye nim no ye mo ho e ban san se ni pabrabo we no se wuti afutuo na se wutinetena e betimi abo nti Ghana ye ntenetene ye ho na bibia so enkoye emfa emma ye wey ene ensem hia bia the informer the bokrata no e de ba no papa cho enkoye nim ene ma memfa the Ghanaian publisher na akire no wo de nsem ye di kan bo so edudo na aba betudwa na mum uwura mfimfini ho a ensem egu ho no edi se wonsu tie bie ba bia wo ebia na wa ban krachi enya mo ni din se yabo ni din so na wunya nte ya ene wunya krata no bie ni nyina wo ha esan se mehu ba bi te se Nkoranza North and South wo mo ede eda ha sa na sunwa na east ene ne west nso ehon so de nyina eda da ha ntia no pa wunya obehunu Mampene di ato Ghana Bar Association mpanimfo enimu se Constitutional Review Committee no wono mfa wo ho nhye mu pa na adwuma yese wono mo yo wo mo enyo saa na dosufo nso akasa di akere nsentwerofo se wo mo mankoda yiedie ehia wono mpapapa afe maame Jemensa wono eneye electoral commissioner na maame nso de nsem bia betu bia se enkomo bia to da yedidi ede fufafa abato komisa ho ya enye nokre no empanimfo enwuram na wo monhwemu yie anopai the Ghanaian publisher na ansa na mewia ma wa find no Chronicle the bokrata wo de ababeto akire ache se China fo nwotwe ya India ni ka ho ya so wo mo pa achi ni nyina ya 350 containers ya ayira ECG for dia yetimi asom no eno nso eda ha anopai krata no atwade aba no wose 300 Chronicle say 350 okay and e bi nso dia aba say 400 300 and ntamonwa enwa ebio wase yankan Jobu nwoma no etirenum ne nchechemu dumienu anopai the Chronicle ya be sorry na yakọ afrefo ne so na answer na ma me fa find that yeah live was Sompa 106.1 okay Kechimai okay yeah live was Sompa 90.7 Nkoranza and yeah live was Sompa Takwa DJ King ho 101.1 okay enti ahoma no yenya bietu mu a me hwe anim se wono be frɛ papa me hu sampa wo mo ka ho bi esa Nkoranza 42 na ton krama wo wo mu nyina aka ho wasen frɛ obi ana na ya fa trade minister de no hwe na ye nkɔ eye ehoma no eso na sofo ya wo no ene hwe adwadie kuayo ho ensem so anasa agri business no ena afa fidijuma industry no ho eyo no monyafo Elizabeth ofoso ejare wono so ena ehwe se na so ya ne de ne ma egu akwan mu se be ya Ghana adwadie ho ensem no ebetimi akoye na bibia so etimi atoto na akwan mu na asaba betodwa wo Yewura Sami Jamfi managing director acting wo Precious Minerals marketing company ho no se kratafe to so mienu ho na de ba se aban no enye na adwen se small scale mining no wo ba aba betu ase ana se wo mom kita license no be ja wo mu ana se wo de tabro betu wo mu so nemom ya na wakope find na de to aso no etimi ato aso yenko ahoma no so yenko ahoma no so se waso phone no ana se wuti sompanie kafie bonie sompanie osompapanie sompanie radio nie yaba sompa die waguo no eno na wutwa sompa okay Sompa 90.7 and into your kokofa the bon krata mu nsem na poso no de abrel and it is ne yaka no de bia no se braso se wo so ufre na de ebae no obaba kire wadwen de fa ho nti numbers no 0598994994 ye be lines na tum Vodafone ana Telecel no 05020570003 ana 0598994994 the bom krata mu nsem no ne amba no na Yakobo Boso no nti yaba Sompa 90.7 ye dem ha obetimi afre na so aba kire wadwen efa de aba betudwa na no pay hello yeah good morning boss me odini baby afrefi yes sir Pacho, udini baby afrefi. Me pacho from me Evans. Yo, Evans now afrefi. Nkoranza. Yo, my too.
Ale ubo nkasa. Oh. Yeah, that's it. Me bon paye nyame mo mo na mo nkomo ni more than me yewi. Alright. Yo, yeah. Bye bye. Oh, okay. Nedia, no. All right. Hello, good morning. Bevacho Odini, baby. Okay, too bad. 0598994994 0598994994. The one crater 90.7 FM. Yeah, ababe tudwa anope na yaboboso de amamuno. Enti mu betimi afre na also de wadwenkyere aba. Ewo ensema bebe tudwa eho. Enti your lines in them. Hello, good morning. Yeah, good morning. Okay. Okay, yo. Enti lines that's so at them 0598994994 0598994994 na also so wafre na also so de aba ewo Sompa 90.7 Adea Akye Abia so ewo enefi ejumedi eso enenti airlines edem ubitmi na ososo de aba. Okay, hello, good morning. Sompa FM. Oh, wow. 0598994994 0598994994 na wafre na also de aba ewo jumedi eso. Okay. All right. Then all hene a champon ha nti yegu sofa course no na me kono nchen na me mana kwaba ba lines ne dem the bon krata mun sema ba no na poso na ekofa nti ofra na otimi akire wadwen ewo ne bebeto dwa no eso nana akwabe na apomo ye na Friday intensi Friday there. Yeah. Yeah, tie Sompa. Ma de me na me bisa ne se nansen sa ECG4 omo container ayira no yese omo sa kan be 40 containers there. Okay, yenye na yemfa kole. Hello, good morning. Okay. I'm say line no na cut it but I don't know what is going on nti still our friend tuma ye be foul 0598994994 do don afra na line no akati minimum ade but still I wait me afre na also de aba be ka ho na yetimi akoyenim nana na me bisa se abu jinapo. Okay, mama hwe say metimi enya we a minima de ntia omufra na line no akate. Hello, good morning. 90.7. Yeah, good morning. Good morning. Yeah, minu ya odini baby afefi. Very French man or have some time to yo come up so papa kamu di moko so ana na minha makasia pa ya dia baba. Okay, yo yeah that's it. Okay, yeah that's it pa inti also betimi de wo de aba. Hello, good morning. Yeah, good morning. Good morning. Minu ya odini baby afefi. Because of the bonsu. Yo, mind you. Very graphic inform of my clinic or see. So mano you can cry ya na ya idea ya everything ama mano apoto. Okay. Yes, yeah, that's it. Hello, good morning. Oh, too bad. We ain't meaning so 05 Sompa FM 98994 994 0598 994 still I wait me the aba bo 740 yebeko akwakofa tip off na 730 nyamo ide yeguso efa mo course no nti ubetimi afre na onso waba be kire wadwen efa de bo nkrata mu nsema no pay aba betu dwa no emu nti oba yebefa na nana mi bisa se na nsense yete ho asema yero abu ginapo energy minister de baba tu dwa se ECG4
omo niam omo krae containers ahoro a bia ira no enra eba beto dwa say 40 containers de omo nsa aka na yesi India fo bi na akwakudu omo ahweye ho nsem bebri wasan so ate yenyina ye tie sompa eni ebi mu kase se be yi a nka ye chief justice nka dodo no anaso omo amode a petition se ye ne niema bi ankoyie wo ne nyuma mu no nti president mama ene wode akodan council of state no nka ohun bone a waye omo mana so enti no. Okay, hello, good morning. Good morning, Kwame. Mini awdini baby afefi. Kwame, akomani yo. Yo, ayila yenti o chairman. Kwame. Let's see how things are going. You will go to the power about because Kwame never Adea. Only nipa nyensa prade na se. You will mampani to me any day so Babo di madena se bi obo di na se waduma waye no eso ni 90.7 FM ya no mecha yiwa go for the power da the chance atamle members go eko to man be anaje waba be ye amsia vange ocean transaction di bali o bi an mecha na kwa o ze Ghana no so de bia de che ni eko dia Ghana ni ika se abanya de me so fi de beti ma fa ti kwanso na wa kwa kuwia nti se ni no MPP4 so mu subo su de tre dun saba na yula de men mama ba de ye president dun saba an ko for bia no e wa se mu ze eso ku because who flabem na was sa containers ya ile ga ye like an banze ya ni bi shi ya di se uya akọ ku di bele ni obi a se bebi abrofu na ye popula ye ho akomo si say dey say nim say ye MPP4 na afa ana NDC4 na afa say initially no energy minister kokko hu ye okokko hu ye no na onim say bia e dudo say ba later no na ebie firi mu nti yenim say bia e MPP4 na we no afa ai kopie in o say bra se me na banya NDC aban so mu ja mo na se no bi firi ma ha NDC aban e bobo mu triso se kwa ma wa because the security the bia Open so Kwame say uko habo ma ye ho dwuma da uko habo wa the bienu a ya abra documents ni hu abra no so no won na de pefi mu no e be ta ci true ai pani tatam na ai habo mo MPP about so na MPP for na mu control so Kwame what na mi tro na yes ba say ebedru ye ewom say abanda that time na omo crash ana man ba abedu abu gina po akoko hu enei NDC aban ne teso nti wuntimi nka say di Kwame ebedru ye no that na transition to maintenance no na wana no come to report ho MPP abale ne na that na no come to report ho enti san no man na afa kotiko aso ayila na nyankopon abiye ko mu mako 40 ewo channel for bi mu hono ne ya cho no ekuwa ama ya trizia ma ibungu ni pakura de na ko bi no pa mi se ko duro so abanu fana ba kese no emu se ni pakura no 90.7 FM ga Kwame enne ti mamu a ubungu na abanja pade se nipa ya ma se ya ma appointment 2018 se drabamu na baye adwuma no obeya unko to film akoma ko 27 no so Kwame nie wan kasa wa jira to 3 4 no akomo ni nyina ye suspect nti yama na ko dru court Kwame suspect na ye bono e bo suspect but ye kaka fura kaka madam time okay e judi ye be jai ama mlanimbo me ave ejire
suspect no ba be dale ayi nipa die so di no ze nipa so we ni edi sa adwuma no okay eze Kwame ati mo na so an se na wan kan penya na ta no ma na ye de suspect ye de die me ma ba mu a ma ba mu ye sa de Kwame meka de Kwame de ya bo ba ye bo mu no ko ni Mr. Medanse 0598994994 hi Sompa 90.7 wobetimi afre now so do the aba. Hello, good morning. Many are doing baby afrefi. I'm a very like you mean you. I was there India pono ana India ni China ni mo grede Diana omo bi ton ko dine mo any dinner omo order so pono bo ana ayido your friends then amoka tito unten at Kapodan this no perfect. But Jose amoka no so as what is if you are buying for class 3 old 1972 amoka class 3 Ghana at Kapodan. Okay. Yeah, be checking here the amount. Because I say you must say to a boy. Okay, yo. 0598994994 0598994994 Nana. Yes, so be my idea. But you go so here for course 740 e kwa 44 aka 4 minutes until you bet me first tell now do there aba. Sa containers na ira no issue no Ghana say ya na ye niema nti asem sia na ya manipa odi bone no wafa no ho adi container na ira last year o ira this year o ye da nyame asesa akomu say waye adwuma e wo port ho pen onim say port ho bibia ye be ye krata ada so enti the SCA 90.7 FM so no e kire say wan sam ena free ya e call India for no ho as I say yes sample ye tumi hu and say ye beda na de we MPP NDC ena ade ba ko aka na for ye hunu ni say so bi wo NDC mu no ye bone a ye ntreat ni so ye NDC ni sorry ye ntreat ni content koro obi wo MPP mu no ye bone a ye ntreat no content koro individually say ya anya omo sa no obi ye bone na ye de NDC akobata ne ho obi ye bone na ye de MPP akobata ne ho a ebe wi ase no emma ye ntumi panishe nkrofo eni ti Ghana koro no nye dene no because ne hia ne say udi bone no wi a na akobata party bi do ho abata party no fie mienu ida MPP na NDC na kasafo no frɛ ne ye kasama wo say ya intermediate container sem no ni yemfa minister tumi wo minister nsem tumi wo NDC abansem wo munyi so sa tumi no emfa nhwehwe ema yenhunu why na authorize conveyance of sa containers no why ne ma ho kwan enkrata da so ye den a ye de clear every port ho no at least obi na be sign obi na be authorize ye hu sa nipa no a eno ye investigation on the 9 back then ye ko hunu China for na India for ye say ya che omo no nso a why sam na ye to no ana why na to ma wo mo ono nso no ebebo ya ma ya investigate indi line na komunum nam no emwa nkomo no omo nkra no omo a ye be investigate omo no kwa no minister no kwa ka ho yes also ono nso say ye investigate no because ne time na de na yere fi ho if you say MPP time kra no mo kraye last year yet ase but say Japade bia wo Ghana ha no ya hand over their services yeah energy minister no inni energy minister no na ogina ho edema aban no what I say you inherit asset and like port ho pen onze bibia ye wo bia nkrata ada so yen konkrata no mu yen ko document ni nyina mu yen ko hwe CCTV footage na ya de nyina na yen hunu ne a oye den
kwanya nneema no fa so efiri ye ne saade a ye behunu nkita hono ama na timi akọ eyie kama na anya saade na ye beye no MPP NDC for MPP address na ye kraye ndi sa ayera eye wo moa. At what point date ben MPP frako na so date ben na ye hand over Ghana de ma NDC date ben na containers no free port ho ye betime hunu ni nyina ye hunu ni nyina ye be hunu empokura no say yira MPP for abreso kura MPP as a political party no ne koton ye nti yemfa ni sinchen na nipadua nkura na omuwo mu no a wo mo di sa adwuma no omumu na yenso omumu na yemfa nkansem and a quick one on a chief justice there no and a time na so kitwebi nyame ya aduma April and hearing no ebeba so sure nti kitwebi but time so there me also the work right na chief justice there no one say okan emra no article 146 na 8 no clause 8 no e can say all proceedings under this article shall be held in camera. What I say shall be held in camera. All proceedings. Intino, a free nipana or tro petition no, and it's a public ehunu. Okay. A free president mama nensaka ye no, and it's a public ehunu. And sana yebehunu say bone asi enti yente committee no, and it's a public ehunu. Enti esa omoye sam nyama we nyina secret na yehu sam panipa no wadi bone ana oni bone ansana ababonten enti no sabre ya omampani receive communication no maye ne public no se chief justice enso a request say ye man document or ye right because one tie nipa nanum asema how do you determine say why ye bone ana onye bone Among for no muka Charlotte said there no, it is neither here nor there. Charlotte saying to me as ne right as a Ghanaian, I'm misa, and I'll be saying a young farmer no, and I want to me so and you see the legal process. So what the badges amrana in sequence current chief justice, ebe you see the legal means at the ne charger ya dia bono because untumi mbo be charge or bra unti ni pananu asem. Okay, for me I am thinking say chief justice right obebisa sade no otherwise based on what so say obi mpenasa na wahye da tro krata e de akobo mampani say yenyi na di a na mampani agina no so de yi na di e wo say yetie ohunu charge kro na no so yi ne ho ano. Okay, Martin, my uncle for tip of number. Yeba, ye be room kakana fe weather report no ko city ku ni nyano ye be ba beje because a nature na Sunday there e see nyana yetimi de koyanim. Afe MMDCs 8 regions aba nti no so ye be didi hu komo kakra na so Friday special. Ye be say oyo ba ana oyo be ma na oyo warinia. Ese wo salary ana waketua Uma partner hu ana wo hu ene Friday special ye de beba nti enkofa tip off no emra and 10 times so no ya shan no ase de fra fisemu na no ya kwashase de free Confederation of Africa Football ya 20 aka ne sakaf ni mu na wonim say 2 days ago and na ya de to monim say Ivory Coast impanyimfo one match na se adadwene ho a say 2025 under 20 AFCON no enya de on betumi hosti ama nuoma nyina tumi akoye na wonim say tournament no aka few weeks na chese nuoma nyina enso tumi ahyehyɛ so no na nkrofo bisa sa de no anhwe yi a entumi maso agisa kaf mpanyimfo one tena se na fe wakeka wo ho e wo sa ne o nampa cho reporter e na no pe yetete e kire se kafo mpanyimfo akwa tena se ama aginasie ya won masie anu se enei was to right no won ma Daniel kire e dia ma Egypt a nyankoropon ya domu a eye 2025 under 20 AFCON no Egypt ebetumi a hosti ama nuoma nyina danso atumi akoye na wonim se brantia ye friend se Mohamed Kudus sa brantia no wasina kan e de ma West Ham United
United wanu akora ya sanso ye player at the mother Blasters of Ghana na me pacho per reporter metie ene se team bi e was Saudi Arabia ya your friend say Al Nassr na me pacho team no wunim say e wono mo na brantia your friend say Cristiano Ronaldo was sina kan adema wono mo na per reporter na no pay metetie e chesa brantia friend say Mohamed Kudus a brantia no be hot cake adiama wono mo nya sam keto akura na sebresi ka wono mo hwa ni mu say won betumi dia kwa sign no no aye 84 million pounds eno ene kakra ye free woba na yembo nwura mu ewo mrashe bedwafia wonim say enrada parliament won mo kwasetena na enra no won mo tena se a na won mo dwendwe Ministry of Sports just a budget a won betumi dia kwo na won mo tumi dia djuma amano ye na eno nante ye ya menseka ene se enrada mrashe bedwafo won mo kwasetena no sika pore enya semketo ama 65,899,456 Ghana cedis ana enra no etumi kwa piedwa ewo mrashe bedwafia eno ye budget a wo de ato se Ministry of Sports no wontumi emfa no nyuma na ebra na enra asetena ne kwaso no speaker enya konya kasai. The question is, as many as are in favor of the motion number 12 on today's order paper, page 4, say aye. Sompa Sports. Those against say no. Members, the ayes have it. The motion is adopted, and this House accordingly approves the sum of 65,899,456 Ghana cedis for the services of the Ministry of Sports and Recreation for the year ending 31st December 2025. Abusia wai aya enu akakra ye free waba ye ewo magana mra sebedwafie na no achi no ana ye Frank anodon preba pe wono so ba kasa na wachire musasasi anu hwemu a wose enya budget sronko ye no so ye betumi de maintenance ewo ye sports facilities ahodo no eno so kakra wode ma ye eni. We can all hope, but I'm saying that there should be a line budget dedicated for the maintenance of these sports facilities. So that we've invested so much into these infrastructures, and it cannot be the case that we leave it as it is until we have a tournament coming before we go in there. Yes, we commend the minister. He intervened on time and ensured that these interventions were executed. But it has to be traditionally done, and it's something we must do to make sure that the national assets don't run down. So why aye Frank anodon premier tenen kano na me pacho ma me front animo se owura wo bowura mu e wo bimbila bato peso so a waye mra sebadwani won monyamfo Dominic Nitiwu enra wano so nya kwanya kasai ana wo hyesa nuema bi kwaso na ne nye hokora ne nyina no yese ase wo man no chese ye sports no ankasa ne ye de diagoro wo hyesa ne ye sports infrastructure no ya hyase ye no no anhyeda nkoyie afa within 1 year 2 years na hyase na ne nyina da the finance minister would speak to this particular issue because sports is so important to all of us, especially football is so important to all of us. The facilities that they are building, what the man wants to do, what the minister wants to do, you cannot have a situation whereby this minister has nothing for capital expenditure. Zero, nothing. Not even 10 million Ghana cedi for him to be able to use to at least take care of the pitches and those, especially the astroturfs that are there. I know the National Sports Authority will use their IGF to take care of some of the major ones. But if you want to really go in there to do proper renovation, you need capex. So I want to find out from the Minister for Finance to speak to this, whether they're going to use the big push to do it, what they're going to do to have zero, nothing. I don't think it's good. And you are going to have a situation whereby Ghana is almost qualified for the World Cup, and you need to be able to keep the place. Yera Dominic Nitiwu ana yetelen kana no achi no owura na mananso wa woto so eba be kire mu se nei se wo hwemu aye sports minister bapa no just mowura no awade awura mu I was sports ni mo na nyasam keto akura ye wo besra se Ghana fo nyina ne mrahye bedwafo so wo mo entanachi. They are all into sports. The schools, the young people, it makes people happy.
When you are sad and you go and the sports and the Black Stars win or somebody wins, you are happy and you are jumping up and down. You forget momentarily all your problems. And it's like drinking. You take some small alcohol and then it makes you look happy. But when they win, you are happy. Everybody is happy. Everybody jubilates. So the sports minister should be supported. Me pacho way aye bibila mrasabetani yera Dominic Nitiwu ana yatenen kana yefi mrasabetafia na yembonwura mu ewa ensamfu from wunim se ansa na Ghana ye World Cup qualifiers no ye no Chad ana fe Madagascar etumi akwakosi aka ne coach Otu Ado wo bowura mu ewo gamancha himfie ene nananoma hemfo etumi kokosia ya wakwasra one mon champion bo na enrada papa yi asatisi mu ahimfie ho ye wakwakira se wiasim baby a chechira boa no e one year san na ansa na chese ye babo qualifies against Chad and Madagascar no wakwampanyi fontan ye wakwasra one mon champion bo enkunimdi atumi kwaye na dia ne san ntino na wabesra wa mu yie pa se enen no enkunimdi aye one mo dia no na se was wode wo mo na se enso atumi bre wo mo. I would like to thank you once again for your support, for your time, for your advice. I will take anything in me and try to do our best to also give back. Sompa Sports. I think the more blessings you are giving us, we also try to make you proud. And one thing for sure, if we qualify, we bring the whole team. Sompa Sports. Once again, thank you. And with your support and your blessing, we'll go far. I know. Thank you very much. Your way aye coach Otu Ado ebro kwopie mu ewo gamancha hifie no ana yati ye na ebro wo fra hifie wa pa no ana sem drivers da bi ye ma won kwakwa e wo se atumi bisa wonsam na wo so atumi yi another for the Blasters of Ghana ho na abranti a sem drivers di kan e bisa ne wonsam aye Jordan Ayu ana coach Otu Ado ba ba kire se hwe wo mu nya mistake kura se Jordan Ayu wo mu tumi ma no di ani mu se the Blasters of Ghana one shot want to turn your man. Now we show more one the right person. We bet me abua. Now the Blasters of Ghana couldn't be one more. Very, very pleased with the assist in the last game. Not only like shining for himself and letting others shine, and then automatically he shines himself, and he's done a great job. Abusia way aye coach Otu Ado ne atenen kano na anwachi no papa sa kire mu atro say in the month of September Sakwabasa the Blasters of Ghana ye kwakobo another World Cup qualifiers no a wono no wobehwe say players a wodo won beba no squad ni mu be solid e be strong de e beboa Ghana just say ye kwankonim die no e betumi aye dia yeah, surely we will use the next month of the players again and then see that we can get a strong squad together. Getting more together, getting more understanding among each other, and then preparing for our next qualifying games in September. Abusia anwachi no papa na mananso wa anwa baba kire mu se drumre bia la Ghana fo ye kasa dodo enipa bi no kra boka sa se prayers no achasa wo ye frefre kwabo wo mu anaso afre wo bi no na ba bebom ene de aka wo no achasa hwe wono no se kwaba se wo frɛ wo bi se wo mra no ma mebo team no a wono no wo ka de akira Ghana fo nyina no ma ya we se nyankropon ya dom a World Cup qualifiers as September Ghana ye bekwa kwabo no wo ba we se wo be frɛ wo mu a chese prayers ya eye quality one hwe so be frefre kwabo bia nie enye wo bia no be frɛ no san se ndey no wuti wo se prayers ni bi won ma won mu si wo makan e wo teams akese mu na so modern bo no aya na ntwa tawu wo se safo ni nyina no nyame yadom a obetwa wo magu. So for me, it's never about local or non-local. It's always about quality. And if you have the quality in a local player, you're always invited to join the national team. So I will keep on looking. I'll be traveling around like I did before. I want to look for teams in the country. So previously, I've watched the Premier League teams almost every team. And then also I've started to watch Division 1, Division 2. So I'm looking all over.
was your way. I quote or to add in your turn and canon and watching no papa no. What was so as such a moo was a Siano Crown as a wood shomwa. Ye team, I players and just I do a child and not a Madagascar. A man couldn't dear to me quite yadiano. Was a still no improvement. I was a new man in a gun, I chassis near to a new man, ye sunny by your players or what and as a team where Baquasiano, ye nimu ain't Yeah, I think surely we had great wins, but there's always room for improvement, and we have some certain areas surely where we can improve. I think and we had a really solid defense, and we also scored a lot of goals. But in between, that the connection have to be much stronger because especially the second game against Mali will be very, very tough. But if we continue like that, I think we'll be successful. Okay, I was your way. I ought to add on your turn and kind of Ghana Blasters coach. And I tell say watch that and some more. And the atran and I die and what tell. Now, on some more, yeah, the atwasu. For the champions. Now your man now so to me quite for my Abushaya Bawramo. I want cross soon say Anra games I would run one and so out to me to Jana Barcelona and now Monosasuna at me Kosia Kai area channel Barcelona at Watana Makuma Kumiansa or Sasuna out to me Antibi. Now my part of my to anymore. Said none games I would run also bet to me at Jana about 7 p.m. and that's 7:30 K. Yeah, just Liverpool. One more batch of ye. Now the book commence to me as Yakai. I'm a new man now. Also to me a quay. I'm an ye. Now I'm not the game of Barcelona. One much me boy and a branch of Francis Danny Omo. One also to me an injury. Our 1 1 and Yasam get 20 ya. Mensaka actually Barcelona next game no. And Yadia Brantiano. One also bet me a Sinakai. I'm a new man now to me a quay. Now me patro ye Ramo. I will ask na Bobo Quenmo. Now a Brantia. Your friend is a Bukayo Saka, a branch and Tiamen Saka, and a son and some one injury. Yana Yasam get to Akrana and Rada, one Instagram page, you know, and a branch of Bukayo Saka, whatever to one watcher as I say, and your man in Akoya Peke, at Yamana Yasam get to Akrantin Yankropoya Tomua. Just a next game ya Arsenal Bebono. One also bet to me a Sinakai. Ediama one more yacha say. And Yasam Ketua Kwame Pato ya Bawremo. And one Manchester United Bobo Quarimua. Nachasa ya de and some Pinuano. And now everyone Modiama Mona Manchester United. And now Elton Cray. One more chasa we team. Nachasa Wopa Brantia. Ya Francis Kwabi Menua. And aname Pacha Wama Chasa Washumu. And you know Ebia Diama one more. Essence Assessian and Taya. Mensaka actually Manchester United Bobo Kwon one my crado say a branch of friends Kwabi Menu no says yes Kachuchri dia Manchester Chato 70 million pounds ya nyasam ketwa so be biada just a person over sign a branch no and no says ka bet to me dia ba would below ba enya dia wo bet to me agye na eno na Southampton Bobo Kwon no and also ntia Mensaka and say branch ya friends Tyler Dublin say a branch paying for so the aba say ideas of Manchester Mpo and now just 70 million men dia and na one so 100 million pounds ya anya sam keto akra ya a branch of friends Tyler Dublin and no sika one more share say kwa so obi person oba sign a branch no a wo mu betumi agye e de every side pakro no nkan ya anya sam keto akra ye gira we so na chesa mono ne sam no and na no pay ye bua no de bra mo I was Sompa 106.5 FM so no ebushaya tumi de no nyina enso tumi adiasi adiamamo na wo hwe ye affiliate no a enya sam keto akra wo kokumase a eya Sompa 93.1 ya enya sam keto ama eno achi no wo bawura mu ewa takrade a
Chasa mpanyimfo asase ya won mo siesie nneoma kora ewo won mo benya ya life and college ewo Sompa 103.3 FM afei takwa aye 101.1 and afa sunwane so ya double live aye 98.9 me pacho ma me fatu animo sese wo powura mu watachimana ewo so ya 106.1 and afa Nkoranza enso ya 90.7 me pacho wo kwa doma ya hozo so ya dam 101.3 FM ya Facebook ni YouTube nya so aya jase ya bie mu ono mo anya asem gato akura eno so ya Sompa 106.5 FM wa ni nyina ro ya dam live ona sebre no ya sore nkonya so ne yakwa wunim se dia jase wo bo amejeso ene yakosua eje wa Adea Boateng nyankropon ya do
na yemeto adwumadi no so na adili na esenke fan 6:30 but na homa no yegba na aye bibio ho sise yenya no na weekend susu ne wumtie na ochena ne Sunday eze kohwe ne de boaboa ho se nsuo beto awia bebo etimi tutu ye niema de tutu baby yi nti ehia pa se befa kwasi tieku na wacheche ndi besi weekend kwasi akwaba ya late na nso so ye benden amanfo etwen den dia na bekoso weekend Adwumawura medanse amachia atiefo nyina odi adwuma mbia senda wabam nti die tie bia oye ntse die open no pepe yeah sɛ die so bia mbe atiefo na ene edo hu sɛ enyumre no kwasi peja woni kakra awian be pintem na ofebo Judas be ba betena dwom na Judas betena dwom no na jese o ma awiem ahoden so nti ene ye say temperature na be 35 degrees Celsius ate ka no be na no ye den wia na anyumre no ahihye ensu amaye we de ye nkone kese ye be kone impediment nti nyaka 2 areas around Nkoranza and I share no say ensu no e be kuku na ka ta me onya che why ya kachi engine introduce what modern baby again tem anyumre no ensu ne be kuku na anye na nkwa o memenda ene ne kwetieda na titru kwetieda de enframa ne akata abendam pa nti eno nso be ye anyumre 3% no num ekon ena ebe hu za ensu no nti kwetieda no na say this weekend no program bia we bia pa system aka wow nti kwasiara ne de a wo ka no ensuo no ba ne de mframa kakra so beba ajima mframa ene agrada ayamo nyina tata chiri kwasiada no nyumre okay maye na wase Sompa FM Yenyina ye tie Sompa okay nti kwasitieku ena yatene nka no yen ko intentem na yene Dr. Gideon Banso enkoto ankomo yiso last week yentimi ankasa ne yebehwe breakfast honkomo ne yedi nti Dr. Gideon Ban ebeboaye okay has a bit when Dr. Gideon Ban na ya heard breakfast okay nti doctor am say ne line no atom nti ye bomoding say ye betimi ni na din komo Friday bia ye de have fit okay Friday bia no ye hwe ya pomoding niema ebeboan na etimi atena as nipa nti to de bia hoye yenso ye hoye eneno wo se ye hwe breakfast ye duane a yedi na nopa enya sa okay nti de di kan no chechiremu breakfast no ene ne anopa na duane no nko a anase bibi foforo ka ho so when you mecha Sompa ati so nyina no pay ene o mo studio na okay na amei na ho aba ye sie da no pa apomudin 90.7 FM se kasa fa no pa di aba kasa mo no eta no so big fa na you will know nutrition here so no that is adele our America now can say it's breakfast like a kid because it will be to say of him point na che se so jo ni pa ni di me ehun ya pa na ke se breakfast na ye diani a ofu ye aduma anate ekushi na ema ya hwode die aduma be da mu ni na enti bisa sa kwa so bia do tia to ga speak e diani bia o bia tia enye breakfast aje e diani pa no che komana so ye fasting bia do tini ajay but say na fast na we na so bia Sompa FM
breakfast. Why am I damage to my baby? And I did channel of one day I didn't like the breakfast. There are types of breakfast. Okay. Your breakfast on another party and you more I won't draw me and son. The other kind, there is food yet. Okay. That's the end so there. You will cocoa, you will tea, you will oats, your rice storage, and then I come home in a. They are not you know, if you move a pan or if you move a at the Kusiaka, if you move to work at the town, if you move so, I near man or more at the farm. There doesn't mean a whole food, there is a whole food there. So, dear, by a more breakfast, and you'll be a breakfast. If you most of the let's go back to that, but parents are rich at faith. If you're not, you may be bunkum. If you ever consider their channel, you can't. Now, no sewage, and cheese, money, and also a breakfast, you know, and a cup breakfast again, dinner, you know. The young shot of what they near our breakfast. The kind of customer, I see boost metabolism and energy. That's a metabolism. You need to be a and you might be a whole age, a way to be a way to be. So, this breakfast now, breakfast, you know, F1, am I putting it to me absorbing? I am doing that, but that's some I am one day. I'm making the call. The dad, yes, so. Number 2, improve concentration and focus. 90.7 FM. Maybe I have about you know. So what does the one be on a panel? And I said, why Bassa? Okay, crane to show them so to be on a panel. And out to make gain in that one day, actually, I'm a white game called the old, you know. I say, I will cut along the breakfast support weight management. Yes, I say, you shall make a baby be accepted, be American. You should know me with a year, and then I would more like I say. Mom, quite our household. If you want to the swat time, the same year, I don't know your breakfast. I would hear a bit not one anyway. And I want to the more so but then I now maintaining the weight and also breakfast. You look to the idea. And then my one maintaining was weight now. Open. I say, Emma, yeah, sugar level, so it's me for my eating healthy. Or more diabetes, maybe I take like I want to. Yes, sure, you may be a customer, said, what's on a car? To be no, to be medicine, and they are looking at Umojana, one day, sugar now, what do you mean? I say, Emma, why can you let me go? I say, improves memory and cognitive performance. Some can be a old share there. We or do I that's all the dream, maybe it's all ready to be. I was so to do fast that you remember what you mean. Sir, up one day, I reach in the air at Mania. As well as a specific breakfast, and the end of the day, I never come when I'm breakfast. No, I am complete. 18, you were never in shape of one. And no, never amount breakfast. No, 18. Now, you can't say, push on a pan in you. Yeah. And ensure it's part of the breakfast that you're getting. I didn't could be only one of panel. And no, never, the fact that I said, I'm a dear one being there, so fast, and then you have a panel, you can ensure account. It doesn't mean, and the about 8 fruits. I'm not sure tongue. And to go also the son of a TV and 10 inches. The one who could do one thing and I could do better. Now, a Tia Boma, or Tia, one day I take the end of the month. I say 50 to 60% of it, and you're already mean, it should be carbohydrate. And I said, don't contain energy giving food. No, again, my was to say, you're not start at home. Gania egg greens, maybe do some more, and no sign them. And to go, I say, vegetables now, bear no crown. I was so to me, beans, and the shop, and the vegetables now, all the accounts. You're just 15 to 20% should be protein. Yeah, that's a protein. 90.7 FM. Kusia,
Obo so vegetarian ti o ti things ade extra. Okay. And it's a legumes, fish, egg, and then you have a lean meat. That's it. For the way I'm going to know, and I may be a Mujamono Diana, so what on the factor. Then the 20 to 30% can any healthy fat, because the healthy fat, your oil, kakaka, say, you the Kosian, and the chick, or Kosian, the one that old Chikosan, one that I want to care. Now, the affair, I say, even is kakra, I say, salad kakra, you so. The never be great. Then there was a Utinia insurance, Yaka, and said, yeah, kakra, a day, coming. Now, advice kakra. Yeah, they Bama, Obia, so you did this factor, so you must drink water as much as possible. Then, now, Momadia said, I'll breakfast that in a while you feel. And for talk about it, and so breakfast idea. But what dear said, when no money now, but I did breakfast, see. Then, I never go to the table, what the other fruits back to the coming. And that's a vegetable kakra. Now, a sakamu. Now, I know to near bois, I'm out when I'm on the Nana, depending now. Then, see, to make your breakfast according to a duma there in the moon. Overall, go baby, and so some upon when deep bonku. And trouble and difficult. That's why I will be and then it's a what you know, but a touch maybe and our fast maybe they have to. So, what I know, fresh I say, I can say, now I say, I say, what to me and balance. And the say, we are tomorrow about chain and idea teach another idea. I know something more breakfast maybe Kaka. Never will do and yet maybe a farm was in the ground. Never did breakfast. Light. The mistakes are about and I'm telling you, you better be escapade breakfast. The sense of breakfast means Emma or yet more Brenton. I thought you near one sending up to them. I think the so to consuming more or high sugar. Say, oh, Chino, they are not cheap, but milk. Million sugar bebre enterno sano e ma sugar level no so etimi e kosoro aso so mo ha se ne abi so ma no 50 to 60% of carbohydrate, 15 to 20% of protein, 20 to 30% of fat no only the turning na bo it was a 90.7 FM no ko bi no achi ni ti bi an ka o you here ni. No, I don't count pinching the other. We understand that. Who did it? And so you're just filling your belly. And I said, well, so who shall fit it? And you know, so they say it's in a share. I think also on control that you know, the other said, you know, I would be, I told you, I'm a friendship. We understand. And the competitive year, and so I'm more there, open, have a brocho. And I said, Emily. And she did very, you know, they say, breakfast is essential of physical and mental well-being. You need to be accommodate while dreaming on self-say it is here and I say chiapa. I will say woman breakfast it don't need me up. They make breakfast variety and optimal health. Woman breakfast idea that come so far now bring a disease fasting now that also better fasting once and so there. And power at the brand again. Okay. There's no unlimited high sugar and high fat for breakfast. Then no one change you need to be an actual. We go as if they are not compliment in the family. We don't eat because we are free. We eat because we want to get about it. But we're getting the a common demand and the game of what we have more than to the wood. Okay. Now before say dog obekono mama misa we breakfast kra na ye kana say we starting at time ben so that is a breakfast that a dependent time on the year of the official matching for which make this for me make ready 2 a.m. Echo here make ready from some matching from 4 to
10 a.m. There's no to breakfast per year. Oh, okay. That breakfast here, I just say, yeah, will be a, or down to be a very 9, and now sorry, be a very 10, 1 idea too, but ideally, breakfast will not exceed 10 a.m. and none of that. No. Aha. Na eno no na wo ka se obi kra de apesie otimi de ye ne breakfast. Meboa. Aha, eno no be depend adwuma kra hokwa akoye. E na obedi sa aduane no. Oh, okay. Okay. Na obo oba amapa no na ya obetu na ball yomi no na se ya na awia ana do kofi na duko ani ne. E jo so ni pa no. Would yeah, so that's a table I'm going to make for one year, you know, which means 90.7 FM. Say, yeah, I'm a panel 8 grand, I'll be there. That's a which means Eddie by Reno and I'll bet me, but I'm maybe 3 posts, a now, of course, I can't come home. But you have a cat, and I'll put a cabbage or now we show and now just a cabbage. I don't know, it to me, I don't want to come apart. Yeah, central phone. Mo che no go a obi oba 8 about 9 obo oba ma che na so wa ni na ewia tani pa no abi anya be da ta anya ko ni abadi no do so e no mo bi adwo jaso abi a jaba po ada so pa ta de don wa yare all stand contract for na de na wa da po no sai it is come be na for ne obi because omunya daje en fa ni enti sanko fori na no obetumi a o betumi no ma here and I want to start on the chicken that way aso bagi enti between 8 a.m. to 10 a.m. no but the kwade na se tuma boa ma ojuma dia obedi odamuni na no ayi. Oh, okay. Okay. Enti yamfa na say bia me sorry anopa phone na me ba manya aduane wo fie wo so say de toto no abonten no so ha adwen no so e bende the entire cancer obu o wa me body na react to me ani bebi obu ka body react to come obu so di no e gbe me na bonche na ya mpepi no chance of say e de bros na beta benti e ya na spice thing me ma bia twa ho no well ya na u di ne na so na papa ya re bi na agro obu ka wa ne ma na obu de ko na bia na ne ma na di gum no ni pa bia na nte dan so oji. And she was also, and the man here, you know, and now you're so not empty. And just a over to me. Mohammed is wow, money and I. Okay, I could show you now, can sugar and I say, okay, now can sugar say. Why on fat breakfast am sugar there? What's a costro? Yes, but sugar and money also. It's regulation in your sugar level. Oh, okay. Oda now sorry, sugar go from. Aha. It says that one away with the energy. Who you are also. I took what I thought about you. If you want to say the amount of color, except from what say. Ebimu esa da ben sugar almost 90.7 FM na mo di so agum so mo di so ni gum na mo kan mu na e na ma kokko na ni ebra no e ma ka di ka wonji and the sugar may more than something and wonji but one away no tia sugar ka ka bi na di because of my sister yi ana ma kuma ya di nti ana me ya ni bi a e wo mi so. Okay, enti na cha say breakfast there anopadi there ehia papa ehia papa no na MH dia aye aduma ya ba na go yo so tia no pa no da mu ni nyina no na be ditane ahode a ya di be tinja share aduma ye obi mo ho a bi abe 12 kura na oni die aje say bi a 12 of sora no pa na osimi de mi manum nyame de o tenase a wa ya mana ka na obedi dia be 11 12. Me say me one of them because the poor ha wouldn't mean the near the ayaka ho enyo. I never could say, I think a man saying about it, say, yeah, I'm wanting over to you, and since I'm so not demanding the
then we are doing 30 something that copy station and what you say and never be a year man to be you may know and all this also now the concept of it the and one of the actual or the city shop don't be an also now something because one share no the energy are every you know the best the job you say there job money should be and the idea how to benefit there anymore. Okay. Dr. Gideon Ba anope Sompa 90.7 yesanda wasi bim. All right, enti Dr. Gideon Ba ena yakwa akotie no ene ye hwe breakfast nti mo a mo sorry a mo need intem. Brother Philip minim se waka san kofo no ho a wo did intem on. Adwuma media say menya fast and I'm sorry kan ka yifufu. Wow, what's it depending adwuma kora akoyem sa fufu na wo wadi no aya me pe me de pe fufu mostly me didi ya be pe aduane ye bibia bi wo onsa de ntema maniji fufu wo se fufu no se nkwan no niema bebre wo mu a wonya kwan kototototo no individually ena fufu na akasa so gina ne ba bi ntu be wie no na wa akasa so wonya niema ne bebre da bi o se nkwan no wo betimi de nkwan kora dia pesi enye problem bia tinam sim pe fufu because I don't want to eat fufu in the 6 o'clock 7 o'clock in the night. I don't like that 90.7 FM for me nya dia aka bia ye de mu ha haram de ada that is me the MCBD enti na sa fufu na wo ka no wo de koye den fufu na me de koye wo di a wo de be me dey do a lot now as energetic as you are there sorry anante ne ye koba ne a whole lot of yidi and I would dinner no pass irrespective of adwuma o yes so wudi fufu anopa he ne challenge ne your digestion wudi fufu anopa enu anwumre de it doesn't matter wo ko ne wo ba wo ye now to be out to pressure down so krache obi o nante o adwuma na wo need ma pressure metos me drain da na de it doesn't really matter think I deal with food there if no pa kopem achaye no 9 esenko yes we do fufu apa a free work on the insha wo ye obi o ye medical e bia be kan kire because e ba sa na wo ha ni padua no ene nkwan metu obi afu se nkwan ya ade a ye pane ye a wan kasa be involved it shouldn't be bebrebe no ye wo niam bebre also make sure say wo nkwan ye kom because who say unya kwan ko hospital no ne check-ups and tentem ne ade na so wa mo aduane ye hia wa adwuma wande wo na man wo bu ahwe tina bebre wu no because o ma dwene nko ma aduane so o ti over bia no odi ofa bia no odi no nyɛ sa me very particular fie nyina me regulate wo mo me pese obedi di niam anti ama ho yare basasa ye ko hospital basa no you don't find it there me mo num suo mo me se num suo mo adwuma se wudi di sese wufu na wonya adwuma gidigidi no ese nsu he na doctor ne kan nsu hian ena 2 year leaves bi ho no mo a like dandelion no ne bitter leaves no na sa ne mani se opebia me de da mai ne se maye ni nyina powder ntu wo ya aduane na me de me se fa ni nyina bi gu mame so that I will rather detox medical my system no maye ho adwuma kura ansa na bi ba that's me so your name be bro to aduane de adwuma so ko even sa ponten kwa na sebesebu ko didia gina ho kire ne nema ope fa wegum wodi gum nyina o motive nti a o ma na de agum because you need vegetables you need unya vegetables na your name bi ade be ka ho a e ma aduane no se nam nim kura ma se beans sei se wodi beans na nam nim kura ne content no ene na me virtually the same so what you say so ask brother follow for me does he like a ginger pa obi so mama message me say me me consider ufu a me twi ginger me twi jene be ma say wo no say jene here pa for prostate no and a garlic me dia me kwa sa de ne de anytime bia me didi bia bi wo okay na me mpɛ na mo twi sinchen na mo de ka nkwan no da bi me na me twi okay me dia me mpɛ de obi atwi me mpɛ mako bebre ni ayi nti sa ne ma de me dua yi because on say ginger na kasa no ade e fa kuro ni ade ne boa na be ma kasa e boa o Jane susu aboa with prostrate mema say mo ankasa and a prostrate nso ginger ya no onion Jane ade a eboa pa nti niam bi wa deliberately wo na say wo steady say wo apply B2
waduane ya wudi no enye sa won so obefa yare bia unhu ni ade ade nketen and I drink water a lot and you omunim da bia mo so ba nsu esi wanti me bia say I mean now say omaduane bia wudi a so have variety no see say you skin here some friends aduane no say balance diet balance diet so aduane nya fu no eye ne balance na na so wo hwe niema ewo mu no te ye nananom tete no oye aduane kra no mo de yayi body aban unse no mo de kata so won yayi na susu ama no de enyo no yeti de aduane na abu afu na de nkwan kura ni da benya akokọ na no ani age pa in fact me se da bia me ya me se ya nye transition ni senke na nanu niema ye no yeti mpaje firi obi omo ne modernize na kayare bebre ekoso bebre na because no mo nim nyansa won niema mo ye bebre ho ba na ya nya medie I've started initiating it gradually in my house. Okay. It's me pen na wo ko nu agye na bebrebe na sina so yes nyame ye sira nyame sira wo bewu. Medasi Dr. Philip Medasi pa. All right, mama gonna now but mama kai say kwasiti eku weather report no brano e de biro nyina no Bojibo Ventures na so yesi ayedeba ntine se utimi na opese ukọ yisika every mobile money say MTN mobile money bi Voda cash eteti go cash ni nyina no ukọ Bojibo ho a obedi ho dwuma de ama obetima sani bi ama wunua bi ana o maame ne wayi bi egu botom afi wo banks bi de say GN Bank GT Bank FBN Bank Access Bank sa banks ya ene ebia ba bia na wo no ne bi ho wo ba ha no wo si bi ni hanti wo Bojibo agent e okrom ha ndi wo ko ho a wo be yisika te se de bank ye no pepepepe wo di bi beto wo te se de bank ne ye no pepe wo pe se wo su bi account wo be ubi account na usika so koda ho o bank ni mu din mu a ene so ko Bojibo ho a wo be ne pepepe de amount na online application college of education no so guso e ko so wo be se o tu school fees a ko obey the kama the amount o idwoma bros ankase me kire old market na abrosan nchen ho pe woni NDC office ndi enimhwe wadwura road so fresh 0248 089 463 0248 089 463 we Bojibo Ventures omo na boa me dano ye kofa weather report no de ebre emu nana yes sir so anopa wo didi sen made honestly said I'm time I'm by the money until me after 10. Hey, Nanani, 90.7 FM. And because of time now, me buy the money. Sometimes over buy the money my channel. When they the man fantasy, yes, say, was sorry, no partner, Abia, obey 18. Yeah, and the man fantasy. Ain't you know. Say ma sora no pa me konom team konom left ne sane ma nan de nkan ye bra ho enti anopa no de o sore a homa che no beba adwuma o betena ma na bobe no nkonom pa mu nkomodidie o be pon no nkomodidie me faha me sene ha ne bi kro bedru fie na nondu abo enti me mpe bebre me di after nondu nana ne o de no de ka wait my bi afa ho a yeah guzo say doctor say sit10 I say sit10 was it say bro 10 o'clock and it's a breakfast oh yeah oh I know the yes and Adea no so mpem bebre no on say wo mama kwa university no na better sa formula we ya say adidie no formula ye to da bia ye wo 101 and 201 then ye keka ho and it depending on what ho den because breakfast aye ka yina nkrofo nyom bedi but udi na ni a and sometimes obi manage ne breakfast no into ne lunch no ekoshem ho into say ekoshem kura bi kura it may cover for the whole day no no obi o ha onni breakfast no and onni supper so until between breakfast and supper no na waye ni nyina abom ho preko na just say oh madam we were talking sokaway ya friend sokaway san o any dey no friend sokaway o ye na supper no and breakfast lunch no kura dey wo ya lunch no dey ne go mbe so bobodi kura no dey akọ hyem ho fifi ho to wi a o ko baby but say wo betumi a
ahode no wo ho a ena ye can breakfast na nya bibi hunhun bia enti no aduane bia obedina no pa. In fact Professor Ajimambadu Akosa maybe one no ye Ghana Health Service Director General or can say be say the best breakfast eye Hausa koko ene ko se ana ene mansa ba no kre ne say Hausa koko ni ko se ne ye kama te say the doctor kan no ne abonten didie no ehu kakra se nye sa anopa unya wo Hausa koko unya mansa kakra unya ko se kakra e de kan ho we nya mansa unya ko se na de kan ho a nema na ye na brother Philip o kan because ko se no beans ne ada nema ye keka boma ye nti no e mane ye kama ko se no kura unya ne ye de sa ura we re afia moringa mode ye de afra ko se na ye kama pa ni nyina no ye duane ba se wu ni adaje a ebeba betima ye sa ba wo adaje na wo ye ne saade a ebetume aboa nkrofo so nyane saa wo mo beye but eto da bia fame kono ntino oma ogejia na ode sapa ne breakfast ne nyina bom na wo de ase lunch honom but the best breakfast there and breakfast there say o man here honestly so we did breakfast na we need lunch kura okay now could din sapa na breakfast there is very necessary very important said the na kan we won say ye kan no say to be an niema mo den there but then to eat breakfast no on say European breakfast and na dey just say on say mo de ba ku beto so ho na dey atoso no here we dey mo wani there aha no ni ana mama for there but say na kan sebi o money mo system si wo no ni dey odi ni we sebi money mo Hausa koko dey menyini say ne bo akosoro kra na ekosoro bedre 10 cities cry Dawson wetu nya bia o betu nya hwe o hafa at least enti no dey breakfast no Adwumawura ehia papa ene wadidie die ho Adwumawura mani hia ko bi kana se won so wa ma waduane anya waduru be waduane wa hwe ya o ha de bebre wo no time a wo so ni nyina to take care of your breakfast no so we need time go say bia na was my point 10 okono so okodidie so onyata ma aduane na wo bedi no de ekọ nanum de so hwe enye ni die ni bebrebe hu ana makofa oat ni ho anwa no ba de ekọ wonum no de ena wudi na pan so ehia ma we bi na kire me no say na ne baba wawo na ne baba so na pa obayi sa na oye ye niema na oye no se mame o sori ano pa wade ehia pa your breakfast that time ni o batan ko bia ya de ehia pa ampa me am so okay me so ka sama me said I experiment in the me na me nyo bia me deep fast because I fast a lot but they do tell me ma say me ya de me ya ni me say me hu changes bebre you free yare ni niama bebrebe mu ene ye nti ye sro bibia say enye gidigidi bia but wo ha nya bibia say mo amoye adwuma ne unti mfa ye fru pan na wo de ye wo so ya no pa na wo ye niama sa mo amoye adwuma ene no nti ye sre say wo de say wunya no hu say de manfa ye omo de sisi table su ya kakra bia obenya na so so ka kwadukra say kwadukra say ye nya yi bia eden wunya bi na wudi a me sre wo bibia say ya de ne be bo apa what say manager na de we ya ba no mo hwe so man we say no yeah what say food say lunch is called brunch but nana Adea ba ko no say Ghana ha me hu ni say dodo na didi mienu dodo na didi tuo anopa ne anyu who did you say 4 mako 4 all right and then so nana Adwaba no Uzo ukasa na wonu so kan de ozo o mo breakfast ya no for Embrano na mo grade so mu ni ayi bia o sapa ni lunch ni Ajuma de e Kenya o de ti o ukasa na branch o
supper lunch ni nyina ne say oyefunu no eni say dampa because also be mostly an if is ad near banti say the nipa ne be ye bia na ne yefunu no enam pan so be di ne branch o so be di ne supper so be ye no ne wo say wo hwe say the be yanko for her bia obi bra send message crash say na many boss o say abrochiri omu ni say anytime bia omu didi ya nche no say didi say na me can say the only thing say omo yefunu ne na ho na be develop some effect niam bi oni pedi masa ndi nti obi a na ye ya menes kakakre obi a 90 years wo hwe ozi ya okay nti na Sunday special yenkomo no ye say sorry Friday special yenkomo no ye say wo ni wo partner na wo ni wo kunu obema wo ni wo partner na wo ni wo kunu obema wo na wo yire wo ho na mu nyina mo ye bosome adwuma mo gya ketua salary no esese we de ne de ekire se meji bosome meji sei oba no ka kire ne kunu ana okunu ka kire ne yire se mesoso sei na meji ana se omumu no ba ko de eso ode ne de sie na ba ko ka kire ne ba ko ana se sei na yenye because mpempi no ya na ede wentwi ene ntokwa nkitenkete itimi bafie ho obana kogina ketua be ma na gene de ebi kra no a na map bi gene de 15th obi gene de ending obehwe na we expect say waje wo de no say na say ode say na wonsu de ne de enti the problems itimi ba efie ho indi ne ebisa nene say waware na mutifie a esese moje mobosuma ketua oba no ka kire ne kunu se megisei obema no so ka kire ne yere meso so megisei ana se ensese ye ne sa we ni ne asema ye dwen ho na ekoso pa me kai se 2022 ede aware gu kra bai ewo kentampo kuro bi so a me pese mebodi abawa akwaba yeja na won ti say ene oduku na efe papa e wodi me pese we no ye settings we fe ni min fita oh okay so bi am re Facebook me all right abawa sema e dedwa no esese wuti we bosome so na sompa fo tua woka wo ka kire okunu say bosome akatua megili na wokunu so kan de kire wa na say mo bia nkanchire obi amfa de hwe no ho ana ba ko nkanchire ba ko na ba ko de manenka yo me dase na mi shira ene topic ya odi atu ganne e be che ti fo ne nkwana manyina Alex say otie mi ntimeche ano Alex ya o commercial bank oh okay Alex me mama nkan se meche ano keke yo me pesa me ka o ya me na me ka o adwuma ya ba asem no so no ade we eye asompa de ye demo evi se de bi Friday bi a topic ya de betudwa no na edimu na yetentena manfo so evi se ye nema ayekoso wa asetena mu so me so se me hu se papa bo so me asu misikani ba despas me fa ma wo sesei ba me wo hu se pay amegini bo so me asu yetua meka se yetua meka ba me fa ma wo se se ya na sesei ni ese me ye wo fi ameboa de me ye den me ye nti me kuru ni mi pay enye boni nti e sabe ma no so ma ba no so ye den ehunu so de evi se titulu kra be ma na e so ma ba hunu pay kese eni nti ameka se ni se si aba no hunu pay na wo hunu se sika se na mi kuru gia o di se ma na obehunu se sika se na mi kuru gia sisi e bia ni entro sem bia ni me manage fie na ma hu se sika na mi kunu jene bosome no me de beya ntoto ya ma bibia ye den akoso ofie ndi se bi ni ho a ba no hu se mi kunu pe o de be se ni asan bi ni ho e manti ase e ba warem e na me so ma je me de no abasa ma demand ne no so oba no umfa how bebre e meto be man so da be na me ka se be ma so ma wo yiri hunu bibia mu se e bia me je 1000 say you save if say nkra ho da bibi be si ya fe na akopɛ bo nti bia me de 200 cedis to bank na me de bia 200 cedis eno san hye wono na ya na
Esa ma ba no hunu nti se nti esika no sa na won demand the kese. Esa ma ba efasika se mudi esa ma ba no hunu. Ba bi kura na be kira we se mi wura ye fasika no yesi e bi akra na e na ebe bo abusua no. Na wo di sie. Be ma ne sika se mbia o ma ba no hunu. Esa ma ba no hunu. Adente esa ma ba no hunu no na e bobra. Sika na ya wo de ye mu nyina mo de. E bi se Bible se won ne ba wara wa ye ho namba ako. Bibia ye won ne ba ne de nti esa ma ni hunu se wo huna. Say I mean say me kunu je tag or say emfa wonye emfa we say bia 500 na ye de manage ofia 500 ne san anytime na boso me nso anytime say ko bisa nipa ne say sika na san bi onko fa na we na emfa mra wa ma hunu bibia pepepepepepe nti asa me nim say ayeden asa ba wo ma we yin hunu sika woje eno na be ma demand na ayeden ado so if say me nim sika woje nti be da hu sa asa na nsan aye mpa to say na me ka na what so de o dan uhia ne say mache ebia we nhwefie we mo akohoma we nyese eno kwa na wo de wo hwe bre so na so de ma wan no Davi entisa eba sa tambie na ma nsem kete sika sam ho achinje ne a eba ware mu ede ware goba na so ma nipa no hunu ne ewom me minim obi a oje ni pay na me ka kire obi ha se na me ka kire se omi no teacher ni bi oje ni pay a o de breba no otam sika nyina ba to no wo ma ba no hunu se ebia me di we eyewe ba na esa me di to fie de me dia o de ma ba no obo akohoma mant nti se esa ba no nim se ayeden asa me kunu ni bi nti ba no so nim se obesi ayeden atoto na ema ama na ema ayeden akoso wa hu ba me ba de me ka che me kunu se o eska no yesei aba bye eno so ye nti ase bia me ni mikru betan ase bia me pay ba bia me bia trend series na ono so mfa bi so na ye ni dwango month eno no ye nti ase e wo me ni nipa na eden entem ba ba ma de e so ma no kre e da di wo wiska sem e na ba so wo ye adwuma e so ma hu ukru hu pay a wo ye den oje okay Martin brother okay ayuma ya chia yeah. Oh no. Yeah, dear for Nana Matrago, yeah, so for ne fan club for Nubia Uti and a petit runi sponsors, no. Yamisha Mopa na Yamo Mojuma and Koso. Juma, a topic near quite intriguing as a any capa, but Mama Mumudi owns a Mama, I just a maddy basis who are my theatre. Says can you say? Yeah, my man who Sompa FM. He been where Momu. The doors of the Abema be ambassador. Only an issue in Aban, but some way it depends on our real chrome womb. Our real womb, you know, could be under chrome. Devi onye scout to go to kwakra and baby that and the best scout the ane the libra na nyabano. But can you mu pa de so ma yiru. The reason so ma yiru is one. Ni pabu okra 770 me da kra na one sorry. Enti there are bebriamo mu awua mu sika ka bank. Banks no. Omo wo period bi omo wo mra bi ni ade to bi omo tumi fa. Ebi okra da wo diska bi akose ba bi ama scan asai. As say bi owu ye kra na ne ma no. Omunya sika kra de be ho mu school enso no obi da baby pa e the most say when you pay any sika de kwa investment me ba ni nyina say ni nyina na o pay kra wa anka na o investment ba say investment bi o ha yo obi a witness ni ade and the eden a oba no be hu but no kra no nye amount a we de ato ho na ezo but who invest here we ye brother we ye bibia ma over there say there next of kin no ebia oba na we ye na be but say sika na da ho we ye security bi o beti bia ya de am obi de obi aye but wa won kan chiro obi akra wo obedo on say bibi da ho obi aye bibia man anti we salary no me de me mom de say no yo ho say o money hu salary akati awoje yes because a man no ade wa kom ha mema ho pa iskasem ade mo ha mema ho pa iskasem enti se ohun sikasem aya na nadwen ne se titru kra so so se zo pema ebi kra na ska no kra yeketu abiu e na wo kra wo de ye oni so de mama ni di edi se wo ba be ska ne 200 cedis a next oni mi deli ano ai kasa de abawa kan ne basa na se sika na san oba nim se sika na san ono kro ha wa twen bas wa me na ehum
on what grounds now do sika wakatua OGC would see a den because who this year we are one about so because that's kind of take care of the house. This is what the Kaka say investment where you frame. This is why your investment no name dia fine no so the investment you are betting you didn't service you every year you may and yeah akatua nkwane a source of income. Your other source of income maybe no ombe so be hu but wakatua dia a oni so ye adwun Sompa or yere dia so money. Said ye be ya onfasi kasamon hawadwen not because ohu a ebe ba wo ye na mani 200 cedis kura na onim school fees a wotua mankwala no onim books a woto onim niema bebre a wo ye nto ono ankasa hunsa me kunu de ohu ba bia wo gina ndi ba so ye comparison kura na wo do friend say maame woni makatua meje enti me mpesa wo de obi aba ba ye comparison bia ba say adwuma so amana ehu di a o ye entitled say bibia wo hia bia at any point bia also ba be ye no because what person children say money who because it's more than she thinks into abasa by how again so for the 6 say nye bibia necessary o ma oyiri hu e na make say wakatua ne de a oni so ye adwuma e wo ha de so money adwuma for wow peace ko nyesa woni say man me say de o me how adwene e sikasem e so nya hu sikasem ni wiye say de o kan bosomi aso say be ye 1000 Ghana cedi. One man move 500 some bank to 20 man ye ni ade on one is one team come and am help you because right now college school fees ni omo man ketenkete bi ni ma bu okra wo ye enti eno ye enti e ba se ma na two so onso ye adwuma wo ne na tenase ono ye adwuma na mo check say yeah wo betua nkora school fees we so de oba wo so de kakraba e de behwe fie be enti sa ayi no de mo check into ho na wo ye de na hu so ono no de no betimi edwe na hwe o da bi tio on say mo ye family ana say mo ya warefo na mo fie nti fie no matena se na mo ye mo nhihye mo ye ne say we betua school fees we betua canteen we behwe we ni ade se bosome no so na se sika na amade a ene na wo problem na chinchina on kese na katua mu nyina mu ho mfa host di mza question se unim se wo yere je 500 cedis when your promotion who 2000 Ghana cedi a month is your back just we increasing there you know when na some kinds we increasing and I on your promotion there say definitely increase so increase sabra boy boko ye if you didn't tell us dey be say and you also so na then when the time also there and they also increase we your bra money on say obema dey wo fia una efie niti 90.7 fie niti there as I say una control bibia you are so interested te se wakatua wo te se wakatua mu nyina kire wo yira brother eh serious oh even we business of a 3 more than yen other now me say nka okra nka obekọ bible mu kakra o say to ano nareka ana nyesa quotation we wa no yira oda kokum na say no de enye osika ho aye na sa ni nka ho te wakatua men ka se fama wo yire o yen ka se fama wo yire yen ka se pushi ma wo yire de e ka ne se ohun de woje no be ma no na man to tie ofie no wasuma adwo no adwuma important wo beboa ye ka se awari bia ne sirisi obi okra na yere kra no on kana ka duanjere no to the effect no to but under normal circumstances wawari mu there why would you have to hide your salary from your wife now if obenya problems na me e hono na ya me so me no ntia se problem be ne wo sa se mo problem o mo se enia mani so obebusa akro ba bebusa nia mani so obusa no ba bebusa comparison mani so ye no obeye obemnya assumptions bebre dabi se okra wunya asundwe wunya hoto no de wo na se wo che oba ne tenase na wo chekere niam e koso se ebia ade no ba se wo bodin se me gipe se ni de me I don't think say no dey na boss ana ye dey what be chechere niam bi mu a chere dabi o boss ana ye dey o boss wo gise na ya ana ye dey oh nana ade bi esuanintia brother ana say doors no ana am person obom na hunu atim dey aye wo niam oh brother I won't say obade and say can will be bia chere ne sa so wa ware no so wakatua so na wakatua dey say na yes fapem na wugina so dey bibia za na so wakatua awale na ye den awale o say wakatua na ye fapem ti awale na ye den ware wo yira asem bia na so ka kire me enya asem bia ba ensem ehia bi ta akatua dey so ka kire ehia be bua busua na dey ensa wo kan na so na baba kwa wa dia
bia wadam bi na edi nkomo acho bia obi na aka ne sikija wonti nka nche wo yore ba apart from no de bad there esa wo di bibia sie no esa wo ka bibia mu e ba sa wo nam bia wo ye free ebise no kure se so yo bia wo ka no kure na wo nam bia wo ye free nti yana ma video adwuma me da se na yemfanto atiefo anim se program ya ye ne nei ehun hia pa niente ehun hia ne se enema bebre asuma yen ewo awade mu nema asuma yen wo awade mu ne se ema ekwa awade a o madwene ne se awade no ho expenditure bia asetna no ho expenditure bia medem ye ba metem ba bi no wa be ware me ba no kre ne se munya ware a mathematics na awade mu akontabuo no monam nipa mienu nso monye nipa mienu biem mu ye nipa baako ndi esese adwene eye baako Sompa FM esese nsusuye eye baako to the extent say sometimes akura no asem bi wuni hokwa na ebisa oyere na oyere emuaye oyere be ma no wo ba wo so betime ama the same emuaye e kire say modwene enam faako se cs ono oyere te na se be ma no kamu a efi ho ne manyina ye ba no de a sanso na apply to ma no so ono oyere te na oyere kamu a oyere brezi akura ye wo de a abusuafo ni ho kwan se ye beba se ye ba befa efi se mu ye honam baako enti se ye de ba akatuasem no mu a the moment amu benya ware no me enimu biem eye yen ba bia obeka me no e kire wo ene wo yere e kire wo ni ukunu enti no se oba ya adwuma oba bi o ha onye bosomi akatua ba ne dada adwuma oye sika efa oba ne nsem no eso sen bi kura ni kunu akatua esese be ma no hu ni nyina mu ese ba no ma be ma no hu se dwakura na wudi a mi dwetire ye 1 cedi me de aye adwuma mfie mienum de aye adwuma afe mfaso a manya ewo so nie ewo se be ma no hu eye abusua ne sika enye oba ne sika abusua ne ye nkwara na abeka momo ma mienu mo ba ne be ma no ho enti munya ware wi a ye ni ba sika na ni be ma sika e ma na de kasa bi adada yen se ba sika de ye tafere ho ye ni what I say ye ni ba sika de a ye ni be ma so sika ye sika bia the moment am aware no sika bia oba na bekwa akoye adwuma anya a wode beba fie se na katua o se ye den yo se o mani kunu hunu be ma no so saa pepepe wakatua o salary said ye tie wala wances ene ne keka ho nyina no wo sa wo yire hunu na wo yire hunu se bosome so a mikuna katua ye 1 cedi allowance ne niema ye de keka ho ma no ye ka bomu a onya 1 cedi 50 pesos wo sa wo yire hunu enye mfomso enye bone na ade a ye nyina wo sa ye hwe na ye den ye ne sa ahoto nokwaredie ntiase ebeba awade no emu na ade a mema ye observation ahunu nienti ama mmema no bebre entumi nka wo makatuasem kyerɛ wo yere no se mmema bebre no krepa wo mni se akatua mo gye no sua esansa akatua no sua nti no ontumi mfa mo ne yere amane nienti ontumi mfa mo ne yere amane ne se wan hwe kura na akɔbɔ yere amane se bosome akatua ye 300 series ana wo yere abama kobu o hwe kura obi jao no wakɔ jao enu nti enu na ama mmema bebre entumi nka akatua wo mo gye emfa nkyerɛ wo mo yere no ba se nye no dia me feel say mu mienu ma ware no e wo se mo ye financial planning e wo se mo hu say oh bosome so a me yere de 1 cedi na eba bosome so a me kunu de 2 cedis na eba ye ka bomu a ye wo 3 cedis ye bobra ye wo nkwada ye ni nkwada akra me yere betima yare me kunu betima yare enti no ya ye family plan ye income ye plan no sen na ye de to ho for bosome
Ebusua ni bi oba ni kunu bi o mutimi ye plan. Etumi ka say wo be ma no fa osika sidan. Wo me oba no me de ebo akonhoma. Ebitumi ka say be ma no fa osika hwe nkwada no school fees. Me de ye fie expenses. Ye betu aka ne aka ye be ye we no no. Ni nyina nti adwuma. Nokure mu pa unya ware a me eni awade mu biem. Eye yen. Enti no se wunya sika. Ni mo bisuso a. Oyo minimum na be mpana twen de nka ho minimum bia okwa aware no o se wonya japade a ni kunu ye japade a wodi bafi ai ne ono no de mire bia no o depend wo obema no so oba no atima sifie yes ono no ye nadwuma o e de akwa sifie bema no enya awe eno na make say eno so eno na make say emma no ene ye culture e de niema bi asisi mema efi say o kwa awade a na ba panyi na wo fie ho abetu fu say akosua awade a wo koyi unya ade a fabra fie unya asem de a na unya ka eye wukunu de a ene say de bia brother Philip ka no ene wiase asesa ba bia yadu no saa bebuo ni saa futuo no enya adwuma biem meme yire wu a ne kaba ye media Jisa mepe ena meka say maye bema nti bi a memfa nye hwe nti ninuanom ma ana na busuafo mefa se meme wu na se enema ewo me ho oboni frɛ no household chattels enkonwa TV mentade me watch me mobile phone me moto me sakre me car saa ne manema no nyina no se emra kyerɛ se eye oba no de a saa na oba no so ewo a eye enti no gise bia japade a oba no oye ya ansa na obe ware me se wanye saa japade na ansa na obe ware me de a time a ye ware ye no ni sika bia onya ye mene no de a na ma no secret ya omo ye ne se owia ne ho no akoye ne ono ni kurom yes ma no ba bia esisi mema no ba ko no owia ne ho no akoye no ono ni kurom enti sa wade no gukura untumi nkohonom banso na de yadrum pempenso se awade no gu a ajapade na mfa ho ne ba bia esi ye be kwa akokare ne nyina ka awade no mu ajapade ho na ya che ne pepepe enti oba esese ukunu hu sika wunya se ya wo salary anani efiri wudwadie anani efiri wafu a woye mu be man so saa pepepe na ya nya ne saa na yeye mede esie mede tesade na ba wa kana Kwame oyire nim se o salary ye 1 cedi bosome no so ye no se wan fa nhane nsam kura mpo a ono anim pefe se bosome no nso ye enso expenditure amaye eboro 1 cedi aha nti ase wo ho oba no kura be hu se mikuna ye na fom de nti de na menso metima ya aboa se oba no nibi obema no nibi ne awde ba ye so asa eno de eye be oba bia ne kunu wo mo plan a omo du sa time na omo fa so survival kopem eda beba ba se ebi ni ho na sa wo ye memmo wa mane men kan kyerɛ ba na adwene ye ne se mikunu ye adwuma wanya sika e de abafie enso minima katua mikunu gye ene ne keka ho nienti so esa wo ma wo yire hunu anama wukunu hunu ene se mema na fam o ma na yire hunu akatua oje se na akatua ye 10 cedis a obe spende 1 cedi ofie 9 cedis na aka nyina be kwa abonten ne ma hunu 90.7 FM ehun kwa no be spende size ka no enti no ebe wiase no obe kwa spende ska we nyina wa abonten ahokyere nso ba eda na yire so sese Kwame ye nam a ye wo yire numi o maame wo ho papa wo ho unuanom wo ho enso asem si wo yire ho a first ye be kasa munkobo ni kunu amane asem si ukunu ho a first ye be kasa munkobo ne yire amane enti media me madwene mu no se be ye be boa moa mu mienu no e wo da hia da mu no esese wo ma wo yire hunu se meje 1 cedi enye fe de nia wanya no ade bia wo ya wo nsa kwowa no ensesa wo ma ne ye wo fe de esese wo ma no eye de wo de hwahwa wo ho enti nana ho no ye hwe ade bi so wa
akatua no nko a anase sika nkitinkiti bi because ye wo adwuma bi ti say ye adwuma yin say wona ma obitimi payotimi piemu utimi ko ba bi ne ama sika sa sika ni nyina no e say o ma o yiri hu ana and ni nyina becomes your money say wo dia wo meka nkyira wo yire say mekoye we na manya say sa sika we nyina sa wo boaboa no a unim ni abosom ne so a wobenya say ye mfa ne say ye nam say wo account entine bi a wakọ ba bi akoye adwuma nsantwerefo ye na bi a wakoye adwuma ma obi wa ma usika eye den ade be kwa akoto wa account mu ba obetumi aka akire wo ye na de me kwa adwuma eyeye o na ni se bibia wo bona mane yes ese se bibia wo bona mane ese se bibia wo bona mane na de me kwa adwuma eyeye o minyansei ebia wo koye no 50 cities and so ese obo mane yes ese obo na mane enye nhye se ese obo na mane ba me feel se fata unyi se mai so bibia obo na mane a eni mai u ebia wo boano no one day wo boano de ayetu emu da wo boano se sen example ebi kra wo ne no fi ade enye mmemme adwuma kra ese wo ye no da ku bi wo boano a obe expect se de bia nka wonye se adwuma no se efie adwuma ye won niam bi wo efie adwuma wo no enye wo adwuma but one day wo de koye one day pe obe na dwen se wo adwuma de bia ye enti wa dwen ni se wasem bia na wo de ejina wo yiro de bia wasem bia wo yiro ejina awade na woni oba no mo ware de bia brother coach quotation me yem de pa wo se enyina so no se ya sa awade na nhya ase ye sa wade na nyina fapem papa so a eno na sa ne ma we nyina no ebam sa wade ne gina fapem papa so a menyini ye se wo kire ukunu wo sika wo kire wo yere usika ya de bia ehu enwanwa boro so enye nwanwa mati amenkwa fia ho na ye mi line no entum ma amanfo if you be my be 3 minutes pe ono so do so me there akwaba ya Adwumawura na ti sen ya kopon adome ho pa ye brain ti ma membo no to na yenko asem we ye topic e modu pa e wo se obia etie na ono so editunefo hofo na adwuma ye kasa aware munya be ware a moye baako enti me hunu se aware mu ni kwampo se secret bi kura wodi afa baako di sie fa baako wo se ade bia no oma benkum kurade wo se nifa hu makoye mumie no ka bo ma ye benkum ni nifa enti se benkum kurade wo se nifa hu enti aware ni kwan se obe ware a o sari se ye 10 pesos kra ma wo yere enhu se 10 pesos na meje eye 2 cedi amane hu se ye 2 cedi de entire wo se wo hu no se o hu se sika ne 2 cedi na wo je krampa there are some expenses bia ontimi emfa hu se amekunu pay a wo je kra enhyeda enye yinti expenses bi wo ha wo se wo te so na wo de why wa adwen se me mane hu se me pay ono be hu se pay a wo je mu odunti na on pese me hu na na asese bakakra na wo je no wo mane hu se me pay a me ginie ebi wo hokora oje ne pay de ba ode to ho mo ba ne hu se me pay na amaje enu nie nti waje de open no fire nti enu no ai okodi pay no free ayi ba wo ba ode be ma no ode abeto ojije ode beto on fa ma no se ono nkwa ba ode ato ho ma na hu se enie nti oba no hu se sika na ode abra nti wo sori a me de sika na obetimi abebisa mi sika wontimi ayesa akra wo be ma no kra na ho to enya fe na wodi nioma besiesie na oba no sori a mekunu wo sika na ode ahye no ho na ba wo ma ne hu se wo sika ni a wa hu se sika 2 cedi me de abeto ho no mo enti yesa ontimi bedai me wo na wo bia ode be support enti secret ene nioma a ye di hinta wa aware mu no eno na atams ye ma aware entimi engina enche no enti se mo aware aka bomu se baako de enioma bi wo ma eni kwan se mo di siesie mo ho o pay o dai secret crap aware mu kra eni kwan se nka secret wo eni kwan se wo di BBC because mo abaye honam baako nti adenti na wo se honam baako no afa ti me di BBC afa
se wo bibi be secret a ebe wo wo trima wo de wo si wo secret ni ekura no wo yira na se wo kunu de ni kwa se wo disie no nti aware mu ka bibia kire no nti aware mu de eni kwa se sikasem oba no wa mabema no hu se wo okwa adwuma na bema no so ye adwuma mabema no hu se me kwa adwuma me pe a meginie bema no so hu se nti edu time brebi na se bema no eyi na se wo nso at least wu se bema no ho akere na wo nso wa support kakra na enye se wo de esie na oba nde ne de esie hwan na ebe yi esika ofie honom nti aware mu de metufu se maye mfa bibia ensia wa aware enkankan ne sikasem wadwuma mu pe a woje ka kere oba no pefe se me adwuma ene Friday special yenkomo ne se awarefo maketua bosumi aketua ese afanunu nyina ehuna na oba ohunu wakatua bema ohunu wakatua enene nkomo ayedi ye be lines no de atum 0598 994 0598 994 and 0502057003 ubetimi afre ana adwa beka kakra na enti ye lines in them okay hello good morning. Good morning, sir. Many are doing baby afrefi. But your friend had this number one. You had this in Sompa. I'm about to marry your party, money. If he said, and you're not quite a machine, I'm sure we can force the count. You money who like a chair magic. Na o share bushan for send baby the other kwa bushan for no so obaba na hu say penny say mema o say me dey say be ma bushan for. Oh, tell me about my one there. Edia, nyama ke timkiti bo ha, because pia me kita na chance me 15. What you say? What you 2000 na chance me 1005. Okay. Hello, good morning. Good morning. Mini awudi baby afrefi. Nana abrochire. Jase. No, jase. Yeah, mind you. Yo, nana get am to farming to job we. Na ye na ni say, ye ni fa ni na san je nyankofo. And onyankomo tell and ba mu tell them say 90.7 FM. Ye wa no. Awo wo yira wo da wo kuku. Enti ne me na say dey bi, e kire. Mano ko ebi mra montam, ne mo nye wo nyema ina bi ndi akire no. Okay. Enye. Ba mo ba ko tembi. Anta na mo ka tembi say, ye ka tell oba no so ko aware a, unya de fa de ko befi. Yeah. Unya ka be ma no fa. Eye no kre. Na kan mo mo kan se nipa. Eye nipa na ye ka fa de a oba de ko fie. Enti ko ware oba no oba won de ko atike de ya. E ma na ba wo no oba no. E ma na ye ka fa de. Ba ba no. O ba ko pe. Ana o kwa. Ono o mi na ye adwuma. Papa no wa sika bebre woni ma bebre. Ene o to ma ne ba no se. Tese ni be wu kwa na ye ne ba. Ajapade ma ni yati na kan do but ne ni nko na ya juma o mu so se ko mo kwase se mo enti me ba no yi ajapade ba ko awo pe na me fa kama na nko ni na akolan so se ni nko mu atama kan se papa na nte bi ya me ko ko no akolan ti akwa no ajapade ba ban de ma ko ni na akolan dia so enti ni pa ka de ajapade ko aware na o ni ajapade fa brefi ya nte ko ko ni ko na fa. Okay. Mate, Nana will change as in. Hello, Adima, good morning. Yeah, good morning. Me bacho odini baby afrefi. It's Adwana, bona shuwa. Yo, it's Adwana into. Kolba for the masipa, me da men ti Sompa na da bia. Bu program we da ma e bi se men ti answer Sompa de hal me fidida. Wow. Adima asamu de za no krapa de. Emo kare wom na wo wa heda na wo twa isem sa asam no wo kana wan twa isem mu mu yede ai na wo twa isem say yes about the problem na ba to so dabi ba na kura de wi asa adi akoduro ya wuni yon ku pe ya wodi a e ya pa abra bona tini awie peye na ma pa ba de na ni da ha so wo bo ni ku no ma ye bibiro o tini fa ne ha onyira ma so be ma sa ono kwa wo bo a so de be ya obenya be bi ne ma atana enti dia wuli yon kupe ya beba nti asia ya eduma da machimuni nyamenye yo yeso ye that's pa 0598994994. Hello, good morning. Mpacho odini baby afrefi.
Yo, Abia into you. I'm program no fine para ni ni say our live there after the scabia in Kawaka the way na ku na ye be get be so enye be over tapa man kan ila say na wo jimba o mo so they look at the after na wo jina wo just kan mo dua ai tuma bi o be 90.7 FM yeah em fa no wo is bon sen kra o du chant mo libi and a deal from man say o wa na say atam za wo de pa de ko be ma no sa ye na ho mo o be nka o ma mi ska o so ma say so ma libi na wo fo bia wo sa na ba be no okay bia the problem ba ma ni ska wo dia na ka say bia discuss ye ko ma na ho ma no and then the so be si o mo enti ka o je 5000 ka we kan say na chire no aga na ba get 3000 ti 2000 na de say baby dia na be si ebo se le si ku na mi si na na ma ni ku dia so to ye to ma dia do to okay Matthias wow hello good morning hello mini awdini baby afrefi good morning Ashajuma yeah pacha awdini baby afrefi o say Nkoranza yo o say ntio Ajuma o question ne ye say mo ya ware ko e wo say obi ehun ka ne yonkun ede e wa katem meka say ane e wo say obi ehun so ko other jurisdiction me password any me nyina nti at every month no opese ohu me pay slip he has access to that nti so we sa de na we need sebe we need to ko bia wo fie nti sa de na we no aboa o aboa papa Ajuma one say yeah ha no awari me no ne wa ha ye ordinance ne wo ta traditional wine na ye na nanu ma beto o mo no de na traditional wine na o mo ye na oba ma akonhoma e be ma nko an ba akonhoma be ma na ye fie adwuma nyina oba ne de ne say obeye diane ana obekwa akoda ne kunu ne de be achi si be ti dan yo si be do be ma asem enti be ma nyame ye wadom na wo ye libra na uko ware oba sebe wona ye governor of Bank of Ghana krana ono ne salary no opa na ode kirewo se on fan kirewa be man eni kwan se wotwe ho nkunu ana sebe wotwe ho ntan dia be wo be man ne dia you are obliged se eye traditional se ye ordinance o e wo se wo dia wo di usikasem nyina e kire oba no se de be ya e kina bi no te ebi ni ho a oba ne be to wase na sebe na mini ane kan wodi 2000 obedi kre only 1005 what the kre 1005 natural be wo mu se obetimi fro me pesika abra 1005 no onim se wo obetimi fro me pesika no wanya bia ma no so that extra money na wo de kwa abontin wonya wode so every day won oba na no obekon obi se osika no ama na onim se wonya bi wo ba bi e na won kan kire no etimi ni payslip password da so nyina no wonim Bosomene sma opeso ho sika ba ya obehu account alert no an say me di phone na alert ne ba ya me di phone na ma no ho sika ba to account nim. Okay, hello, good morning. Morning, Edmoda. Mini awdini baby. Na bo sija na ma say ba you. Aha. O say papa yi kata wo say abuchiri aware. E na ye ha aware. Abuchiri broni wo ngeni ni o. O ka ngire ne ma. Yes, ya ha say aware no. Ye hwe ebusia e ka ho. Enti so no ka se se ye sa. Abuchiri de me ni atam. Na ye ha aware de ni ti ko sika ni ngire ne ye. Hello, good morning. Hello, good morning. Mini awdini baby afrefi. Oh, me kasa football. Yo, mind you. Awa mama kan. The woman man papa, me a woman man papa, me a woman man bonus, me a man bonus. Adema, man, the coming Yamadino. Manu dinu ya bipo. The will you never know Renoir. You are a secret, which me ya, no, the good you need to know you the better. So, essentially, woman, or Japadia Naka, be announced. And looking at my member, yes, who are here? Only the boom yet, yet, no, no barrier. Not for what needed to have one of the one of bad, not what is money of what, not your man. Oh, okay.
Boni abawia tintino ama memman betre. Entimi yata. Yo. Npa boni. That's it. Ose, si se nipa boni abawia se papa. Dino say banu hu pe awoje a one day we be yiwa firi ho no fa Japan ni na. Hello, good morning. Good morning, sir. Minu ya udini ba bia frefi. Yo, fuze ni ntio. That's a topic in America. Ah, it was so. And you come back in a day, I say, Hannah, you are living in the sector, living in Kuma, Oko school. School fees bad, the one in the Australia, money. And I'm paying 2,000. The 2,000 I spend. Listen, me brand, I haven't hearing here, Scana. 40,000 and 500. 90.7 FM. Santa is going to be Bible Summit. 3 days of an August of the Scana. So I saw you be a Mobra, now look in the Amagano. So the Uber for who is being here, yes, Una or Fro. It is Canasa, Libby. As I said, all this game and for a double. None you know, I saw concern. Okay. All right. Yeah, the best, yeah, the course, the best, yeah, Brenna, so. Nana, so what's the last call? I was this in a bebo. Okay, mommy, will be the last week. Na so Nana measure self you. Me de megina ba bia megina na me ne bra o say ya adwen. Say e was all mani pani hunu. Fi say ade ba kon so e ma wade gina na wade ye no kware de. Sompa eni gidie. E say o ma ukunu jude, e say o ma wo yere jude. Usika ye one city ohu a ensesa hwe emfa bi meka ho entibi so. Ebe build gidie na mu gina so de aware no kura amanetime akọ enkan because but nana dintie bi muso we kasa ni nyina ye enema omu wasase we isu yo aduma say omu so mema man omu ho mema ne ye na ena said ya udebe aduma awade ne say ema no I say ejapade no wo mutrim dodo nana broche a kira asem masua saade no anope wa be kirem abroche jase o say o kwa awade na ye ka kira so nya ade afa bra fie no enye necessary ejapade say car ne dan no eyemma nti mi ene masua saade no e de afi ne honom eno nti ampen bebre no adesua masua ne amete azen say anytime pen bebre sa awade akura gu a nkwada no kodi emma no eho no enti nana ye danase se wa maye nsa nkyere mu no but adwuma me de bia me kan se said ya opesa wo yere ye no wo yere ye wo be ma no wo shadow ena oba no so ukunu ye wo shadow enti said ya opesa wo yere ye